ni na ubowram wo menhia himfia chese ehwa ye biti se de Adum TV ye di kan ada efa bia dia kire wa ma wahwe no eno nti se hunu se ya ye tuntum sei na etire ne yetwetwe se wo sa na kire se kwa bi so no ye ja ye nana asante hima ekwan kura ewo dotiye enumu na ye da etoso mienu ya yedi eye dotiye yi yede mu live ewo Facebook eye Nhyira 104.5 YouTube no eye Nhyira TV bomodiana udru hono mu achema ne nso obi so sanso de yede mu live nso ewo Adum TV eno aye bobo ensem so kakra edifa eye Asante akonwanu a abeda ho ma sesei fititi nyina ahemafo a wonu mu atena so ebedru ye pen so ye bobo so kakra ediba besi ye na nakonadu ya domoto so miensa asamre wada ne benkum so na wonam kwa so kwa akura menti ye doti ye kura na fe ye de eja ne kwan no ye bobo hu edi hu nkomo kakra kasa asante ye dom asante ye man asante ye kokroko asante ye kakraka na wukuma pemu a apem ebeba wati asie enu nti ne freye se asante kotoko ukuma pemu a apem ebeba enu nti free tete noa de ba ahemafo no adi nkonwa noa bidie ye mfie aduo no ebidie ye mfie aduasa a de ba besi nana kunadu yi adoma woye otumfo sante hene eye otekoko so otumfo se tutu otosum yenu ono ani nua ba bra o ma me free mu no wodi ono di ade na sesei ba mo wo wato ne nsanyu nwunu ade ato yade nyina ba panyini so ma woko ekura edunti no sesei no yehwemu a na biologically no said the science for be kano e onua ba nanso ba no asante amamremu ene asante akonwa no so dia oyo mame ene da fomo nti asante man nyina ye gina multimedia ne Adum TV anamu na ya ka kira asante man nyina se ye nyina ye nhweden na ye hunu no se asante ye wade esom ye bopa ye ja ye nanai ekwan ye wo feedback kakra se de bia ya ne ye ka kira mu no ye so ye ja hem ye no enti ye no na ensam kakra no nso eha no ye hwe na ya toto e de free honum agana uba wa bi ma me charge what awado ensio uba num sio na mumre ni ensio mame nese ensem pi ensem do no fansu empia no this be enuti mfanche menanya se de da madaroma feedback akra me de mamo ene se nanu na wotwe twam ana na wotwe mu na wotwe twam no Linda ye japoma ofi konongo to aye fidua mu na nasem nyina ne se ne ba ya mfie dumiensa abema bi efre no kofi afefi akoda no ma woni akoda no afafuru de ntie ye wo fidua mu hanom se nyina ne se ye behwe ama de twase eda no ya di atoma sundua ba mobi anwa ha no nti batan woto ayesa na ye ayem hihye egbopni kofi papa ene wo panyine no kasa hye no da ma wo batan wuji tu mu se ai eda ni duru amede me ba no mede de beba ama de wo se eka bia no yaka ama na firi ho no ade achi enu ada na nanka ye hwe wonu manim se twase wonu mu ba abema no yanya abema no oni papa nyina se omunam kwan so wo mu ba ye frɛ wo ba Lydia ye japoma wo se mama me ba no ne ho dodo ne kakra enti kofi ne kra no ma frɛ na ka che ne se edro bi ho ne sika nso enti onto adro no enti wa send me 50 cedis me fanto adro enti mama e bia no mentimi ama hwɛ ye ka ba hye bone ne abata bone ada wo ba ha me shada abadafo nyina ye se o ya ye batan boni fi se de na akora ni si kan nsem ko rada no eya ko ye se wubo mu bi nanso se de na wani da koto moja mu nti e be aka asem no na wo fa kire frefra be ma no gidi wo sika de na se wo ba 13 years no o de na ma wade ma me uyi uti wa bie ne be chew me kan okura chew wo yi uti wa akora ye be chew fi se wo ba no wankasa na wo piapia akoda na tiko e na ode na kwa ko ura sa ti bie ne mu enya ufere kra sa akoda 13 years wa fasa ti bie ne mu ya ye boko enya bema no ne papa nyina ba memra na yadwuma wo se masa ma fa kira frɛ no se eduro sika enti maame
se wote yenka wo ba 13 years no ese se emra ene bema ni di na wo ba time no so responsibility a wan hwa anya ho adwuma no se mena no obi no kan no ka ne ja de ya na moye no wo ba na wa wo no obehwa ma ne ntete pa no ma ne ntete pa asem ma ya hwe se de wasi aye ne matro kan ti mami e fa wo ba ne bra na wo na ade ne ba ye se wonim kofi no ba dia na kwan ya ofa so wo juji sika free abema ne ho no ye mi sem na ye mfamfiro big mama me mama kwa ba na mo what to say abedjafo atena se menye abedjafo adwen kire wo nsem a yakan ho na afei no ye ntoa so mfamfiro oba ya obetena hasa ne ba mfiedu miensa wa fa afuro menti no ya dodo be ma no na nka wo ba na ya hwede mra na to be ye sedam wasan afre be ma na gine osika wa ma no pasemi edano na yesifo memete sada mo kase wakogira kwa no ho SSS enti minya bi se na sister na dini o kogira kwan de ho ma me street mu yenim street mu ane Mike ni nyama dia wo de ma omo entoto ni yie na fe yenhwe ye wa nyese bia ye nim bibia ye yo enu nti sa wo de asembe dan ya de ye kire wo seye ekwan pa no no watie no wafa so na onsan fa kire nkofra be ma no se na wonim so ofra be ma no no ofa de a wo be pe de ha ana na wo de akra ne beseleska ana na wo be pe den inti say ye ne ma ne ye se nyina be ya amamba pa magana ye dia wo ye batan hunu dia sese wo ye na fe ye nko yenim ma me big mama Mike ne my dia me ko me nko mo edi kan so fi se ya bia wote no wote fara wote fara we inti no enya de akasa kra ebeba enti me nko enkomo a me bedie yi so na enkomo ye nkomo a ba fie yi mu pen ama yatena so na nso bribi fufuro asan asi ewo akire enu nti meko jack bia enchen na mene no akakokasa na afi ye bonkomo no de fi ho mame na what to say bia e boko na unni asante mema wa aye wan kwase aden usuro usuro ka aden de na usuro usuro se be chati ene de ni ho zedie maybe etuo na mempe nyesa nka manfo be hu se menemu adom tv be aje paw wani mra so metwa hwe de cameraman ne koda dada okay yemon kommo ye wo fidie mu mre kakra ni na wo de wo nkomo bi bedan yen sabe ya yetifo be kan community shase free baby na fidie si ekire no fa kan ho ne enko ebacho boko me se me ne abranti bi efe no kwaku yeboa na freno sekusua ana ne guy ne mi freno say sekusua ana ne guy ne ma oba dudu ni nyina ni nse edin guy ne me denti ntwimfa so sade ai sekusua se kosua ba che sankusua esankosua aseche say ba chanjo no na beti ma kira ase na wo be ma woni na tena na esankosua nti omo pai na esankosua na ojesu say ojesu say ojesu ye who answer no ojesu yes yeah esankosua na ojesu yeah okay why ni dia ka san kwaku yeboa boye nko amne bi me de asam kakra ba me ne ntem na ansam ne baaye no me de aka me twa bibia atia se anka o ma miska na miska bi wo no ho ame se me hia misika no dia fe dia ka se mu ko ba no sanse me de ma no we de mi yusu ska no ama no mama obi anjine ma anya adansi ntimi ho no na me kire o se sa asem no obi ho ne ya akwa no de na fidi ato adum tv wan tv enti boni nyina fra ne di nkomo no fufuro se be yo bi hwa wo be kai abante ne tsaye no me be fefuru no be sabe ma ye na onye ska fa mame baka je se mi ska me de mi yusu na me pemu no be chie se ska na e de amame ma wo mu ne ho nkro no be nyina fa se ma wo awie se be yi mo doctor ni ni emedie ne ho nkro no be bia de ene wen sidi afa ma me say me fa nya bibia anya ska kakra na me de ye adwuma ne enkofo de a omode edon me no bi su se ska mo no so ebe yare ma me ska ne bi
ede san nyare sika amount you say na you say we ba to we na to fa no anka be sika say 100 million 10,000 na that time 10,000 na wo de dey sabe na me de ye na ebi nso na ewo ho no mu a na ese na me de ma obi se bia me ma no se sabi first sika 2 million na afe no na maje ne mpa efa e de aka ho na me de ma besia anti na uma loan me ba chima na mo ma ne say loan na mo ye ne say eno say wo ma 5 million na afe no waje no 7.5 me de na me nya no double money wo no oje ne 10 million okay me de na me de ma 5 million na me je ne 7.5 okay nti wo ma 5 na afe ni nyina be kwa wie no ese wanya mfaso wo ba ne ha won wo pese oyi no tobo na sen ka ka chem se wo sorry ansa wadama na e huma nti ema me ne be me ya wo awo mienu ebie ni ho no ma oyi ska de ma me se bia me fa nko market nko to akola no even ni dai pa akola wo yi na se wo yi ne nsa keke yi no me pese me yi no ana yi no senti na bra na ba wo be boa wo no ama enam sa enemani tiska ekuta me ana me de ye adwuma ni nyina aba be hye o me nsem ama ye se ska no ama de ye adwuma no ono ana ni tia se be ska so nyono na de ma me hu na ekuta me sika dada nti o ma me sika ni bi mfa nya adwuma sa abra me de asam ne ba ha de o se ni se me fre obi gina ho no mo se me diska we twitwa age ni nti no oni on de won de me ka nti na ma me twa asam no so ne se o kan so be ma miska aye 70 million na me so me de akofa ne ma no aba beton ama o kan ye no na se o de kan so be ma miska skere ntino bi twa bibia so ama ne kai ama se o de ska ne bra mi a be fa ne sa na ma san ya sate adwuma ni biu asam no so ba ye no enye ne mama asam no de bia o de ne kina ma frɛ no wa mama me krata da koma ada kwa kwesi ye hono mu committee chairman so mom de letter no ama no ebia wa ma frɛ na frɛ no ma enen so akora no so san yale ama o de eburo ni meku na ma me de adwane se free hono mu se wa free ni nchen se me free ni nchen ye ka asem na di be say be 3 months ni 3 months ni okay nti ye ka asem no free akọ ye de ne si wo ho na ese on sada mama ko ma o ko back no ko ne ho no ba aha de ne si me ko ye ne mi time na o de buru na mi dwane ba ye ne die me be ka che da se ni a ye se eburo no de eburo me de na ya o ya wo buru wo de na esi be ma o mo dam sabi na dwere mu nka no oni a o hye onu me sanum kakra nti otwa bia na obo wana na nda hokro obo na ni da ho dia wo mo me da otwa bia na o keka ne nsensem bia na ne na eburo na e ba no nti start saying ne fi chechirem eye dan na eburo no ba okotwa bia na waba bia oba obepe na dua na edi aduane no ye wo de edi fa yanum ne wo de so onimu ana oni aduane no difference so onimu e wa yem ti mpese mekoho bebre ba ye wo de edi si table so ne wo de edi si mpaso iti bia na ho ba bi ne ntokwa ni free ana se no ane se wa charge no bebo ba ko na de na o kire se me ba no ba ko apie na o mai na ade nti mama akora na apie na so akora no onko akiri na okoko bobo na se me ye bo abro pa wo bro wa bu mi mpire no ye ba ma so ade wa buru mi mpire me ba ye bo a aja ye bo a ma say ayo ebasa wujina so na wutie jakabi asem a wo kan na bibi wo esem bisa wa ma bisa why mate nti to aso mo ye say on first ka no akra na ye say ska no o de beba o say bro no me say eye den na bro no ba me pese me hu bi a wo kwotwa bi aba no bi a no ba wa no den ensa no so say the speed bi na e ba bofa utim na fitrin mu e ba wani so a the next thing na say o ho de me che no nti die na den tokwa ne ba dan tokwa de ne de ba ne say o se me ba na apie na o mai na me so wan kwa echi na ba ye bu e ho nya de na ye say me nke na nkola no etimi ko ne ho no mu na o ma ba enti asama me ne nugu so ye kan ya na de bu fu ye na ne kokon de kakra bi na aba na woto ne nsa na anu
ebi kwa na wo me sa ho no oto me nsa sesen na obro me ebro de ye wo bro odobro wo ho ye wo bro bi obitimi hye wo bo mu se obo wo na no amoa enu efe mini ye wo bro no so bo a wotimi se obobo wo hye kunfu then o se mi bros se mi nyan kwa na onmoro me na onfa me ntumi ntwene kwatam kura nkumi wie pereko ebra ben na sa bro we ni siye na ya na dwana eba twa akuna ye nyume nti dan kura me ntimi an na afie ho kura me se san kura nya na ekope baby ene ye daye ye daye no kura de achi e ba ye no mu se ekokuna da so gina so a na ma me de ye de e fa akwana be kra da wa se ni a ekosu ni tobo me ba be ma ye bo a Mama. wo ye kung fu fighter Baby, oh. mo Chinese in so pen Baby. na wa wo yere wo ba pie na se wo hwe ma akra ni pie ye se ye dai na wato hye no so na kung fu wa bo no sa adai Mama, anti sir. say Akwa no kuna nya me ba odu anu ba. Na ai se pie ye no, na me ye se ani ti na yi. den dia wo kan no pacho saka bi Me si akwa no nya me pa ko wo anu ba. na se wonye wo ba wo de nkura na ba ware na se ne de nkura na ba ye wo ma ana Se enya ha me aso pie ndi ka me nkan re. to aswe Me mu no. No kra adana oni ta mo de kire wo no. Ono no mama me ne na chi. Watinya ba ha dan. E wo kuma so wati kuma mini bo no wati. Obi na bo mama me se wo yira ha dan. Bisa no me bona. Bo no wati so kire me ko. say no me bisa se e de na de sa bro na dwo no ba ye wa akra ni pie no mo Me mu na kire na nsan wa isa ni. Na obeko kuma ase no am so pe kwa dia fa so obeko mi na mi ti wo di matan fa wo di matan na me ba ko to na wo se be no apie de pia me ba me na mi dia na kuma me ba de se ni sam prenti ana me tu mi ti wo a ni mi se on kan kire no di wo di mi avia de bi tinye ana mi se wo di se me nya bo ko kuma ti mi nya bo ntem se kuma so ko ti na wo yes Mami, pie, after me, you know, it's pie, but I don't try. And no crime, and I'm so as a boom. And it be sometimes if you have my boy, me back train. Jacobia, Wufi ha ko ye no. Krata ne koka ne nsa no. Ho kakra no die ne sie. O shebo wo mframa mu se o mama me akwa na ma madwen se 2 weeks time yebo awukai me kai mama na 2 weeks in sa pa won ko be buso me miensa ni mama me scan me se me fama no o se si and do no ko fa ni frebusu na ko ensem en wo me ntom na sonya se we tu and me fro for na busa ko no mun so ku on do mun no and then it is from me fresh no black well yo eda ye ne wo kasa ye no ka mama nsan nyina te se mama mumma na watwi mienu hwe bebuso me ba ko nta medisika no be ma no nam se ade na ache skani dia makanya sa menini me kam emre mi no fm o ma na buso ni na ko kan ho di me buso ni de no en kan ho na ali chene se me ja na ko ni mi temu mi ba do ti me bi wote no black ko se video o mo ni se me ni me ba tobo me se u ba hanum se ko ye no unu kuna setrem na etese manati ne etina obako enyina woni ni nshi woni na nshi ana be pa twende me ni nshi ana internet ne yetene sasai say bibisa na de a on fa ma me ne ehu ne me ne ma no ne semu odin awo me hu ni nyina mu no ni semu Bobo Bonfa stores all platforms so Bonfa stores are now the joy of tourism. Na me boa me master. Me boa master 2 years na nyame adom. Bismi nya baabia. Sanitary pad. Pretty lady. Emma me feel comfortable. If you say edaboko, I feel semi-dru sabin na wasune no more. Pretty lady. Say the whole pack and so extra.
mu 10 and wasan chop panty line amenu 5 pink was chatty a seal menses moa na we use and a green no so what is normal floor and we use it and which oh 2 free panty line esa ebe when we are going to no cra what the crack pretty lady sanitary pad no taban su kro kra ne memu kama se se kwa de the panty line and kwa so ba pretty lady Nhyira so Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always what if you want you're free to come so I say for semi boom round see dear someone. Me attention Lawson Locke Mr. Lawson Lemon Capsule. What you bem Lawson Locke Mr. Lawson Lemon Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and men do if you do what they cronkwan and a low care mixture so a painful and ma woman for anyone I want if you do what train son can FD Ashisha sa a jedian cratoimu adja to Musa eye. And I say When you're fantastic, say, dear, we in charge when you feel one cassan. Lawson Lemon Capsules. A mouse is in go to my yet ding. No bread you must have with shanka sankasa. Nana, no, Nhyira. So Lawson Locke Mr. And let's see you. I'm always now Bowram will mention him fear. Onam. I didn't do them. I'm ready now. I get it. Our chrome now. Why, Yabutrina? Wow, bestly. Ebusia for. Meaning, but wow, bestly. If you say a someone, a year and the business. Nana, my bad sitting graduates is can obey your man. Wow, about to broom, come or two, come. Also, a bit yes, can a man. Wow, when did you home? Empower you. Oba ni je ho a wo susika na wo ya. The bit me say my you be for it. Ah. Nana ma pacho. O se na. Ai nana ma na si obetua sika na ma wo na ni je ho. Oh Facebook. No. Oba fufuro. Me Facebook aware. Anya Facebook aware na to say. Oh me na me pe. Ono no ni Facebook aware o wo Facebook no so na ni je ho obetua sika na ma wo. Eh wo banya scholarship and say oba me hu ni da. Na say obi hu no ye de ne beba. No. Manage this. Aware no ho. Okay. Boy en komo e wo say. So last akite. Yeah. Ena me o bomi asakro na me di na asemba. Na nyansakro no e da ye frɛ no. Oji misika. Se me ohun wo krom na me ne kaya na ono na bisa me number ena me de ma no. Ena eti me send ne me ma no 50 cedi so ena on fire kaska enko fie na me fle no te. Ente me fle na me di komo. Ushi anu na man 50 first day na. Me tell me in commence. First day now she no. Na ni din komo. Yes. Okay. So it not me call or mufie so ye na yete bom so haya na me call the face ata na ni mam ni papa o me na na mo ho. Enti me call na me de to ni mam ni se o aketi na ya na me ba so. Na oba no na se ope. Oba na se opa na. Me na me call fie. O say ne pe na wan se ne pe. Me say ne pe. Okay, kire ne say because I say wan se ne pe. O buy say o mo ye family friend. No, not me on na me de to ni mam ni say aketi na ya me ba o ba ni na ya me ba ho no. So na me say na ekrom na o hu me o je me number na o ni me na o je me number. Na say wo so ni mo dada. And to be a family will share be a uncle Agana, me share uncle Agana will come and imagine a number. And I mean, that's it. Because I said, no, me, your car and maca, me, tearsi, sir, my friend. No, say that we have had your friend, what can I say, Sikan, whatever. But actually, was say, won't you because once in a pet.
also ontua nti yamfa ne sa so also ontua na me tia tia You are gonna because they all kind there me say or say once in a pet into your first can say we a family friend now what gifting watching a dear then on news or catch them say when you die intimation is gonna uncle behind that so uncle Gana say watch my dear you know no say me mona me chow there say so or chess or no me or say onimukura we a family friend once the person open one netina now about mufie onim baby amete onim baby amete osrim onim mikrom na mono ye onye srimni so onu se srimni na srimni a ye na efri sem na onim srim bro no be na me free me nim baby bro no o free bro no onim che o se ne pe asa me say na ma huwa na say ma tinia a stadia so oti efie we mu na sa ma ba ho na me dey ato ma me ni me wadamfo bi wo a oba besra me oba me fie all the time oba wo chia me ma me mu no atrase ye didi a wodi bi on kan kire me da so ope me da bi so ma me aka kire oda wo kura oba be bi a betia da nti oba na dwembe na wo de ba sese obra na wo de number na ma woni market no ho asem ebra akete bra no a o de number ma ye onim pa onim ne sei me kire say me hu akete okrom say na me ne kan ye so nte ebesi say krom no ne kan den say me ka asetina ho asem wo ka ne sei ne kire no so me pe no me ne na betina me wa no wo ka ne sa e no no so kan sei onu so o si wate into onu o sisia bomb so baby na ote no o ma tu no into ote fast eti me pe time na me bla na on kire me obi okay me so me koye and o kire baby a ete even baby o te kura na me te ho o side no waba okay so ba me ma tu da into sisia onu na twa aben ho no okay into me ko no na me ne di kom na still anwumere na akọ na woni nyina akọ kan pe na sem yes me ko na o say okay sisia obi si oba pe o ka ne sei oh say me no ye be stay fane say me na wo me akete na wo ka kire me say o pe me o ka ne say o maka say sisia say aya me ba boss me hu na so onu okọ oyare na okọ sire sisia da waba na na okay waba dia sisia nya nto aso na o say sisia baby na ote no o tu afiri ho na me say na sisia pa ote na o say sisia wa ben baby na e de wa kan nti komodo dia ma na ye wonu na ko ka say bi na me kaba na me say okay sisia wa ma ba be hu baby o te sisia nda ye beto sisia o ma me ni ha o papa o mi na kwese enti mesre o mu meyi mike na sister mu fani bi mi so o be silvia tati gana o yo enti dai na me ka tell say okay sisia no pese me no da etina na eniema kwese ya be wale ana opinion so okay ana mkate say okay sisia aha no to na okutia na me say okay na disa ya pedai ya hai enti wo na Wona ko ka chere se baby otene nya obe ha da ma me ka se baby otene je me say sisi ama be hu baby ote enti sisi ama me no na betina enti ehia se ya han dan okay ne se nyo ba nyo sister wa ya memo be so ha mo be sa me pede o ye no enyo ba ne ka chere se obe han dan hana mo meditation na me dey idea no buy so se me na me ye be ma enti se me dey okay what the idea the buy no can say and open or say just me dey me discover na obe hwehwe dan no wa na so dey what the idea
Obese show ni no impressa. Tell him so the idea le balo. E o sika e na o de be han. Na wa de anko ho. O da me o se o de bi ka ho. Okay. So so ma me kwa ma ho drink me it o de bi ka ho. Okay. So it o de bi ka ya ka se ya nyanwu da na so o mi se bisa. It me ni di commerce. Ana mo me tissue Mr. Na opinion na me se o bisa bisa around so on your dan ya. On can't tell me now. Okay. Me scan beba. Okay. No, on so se de kakra beba. It me dey command ye jaa na me call you. The next day, and on flame so when you done it. Enti anadwo na no ko pe dan na bi nyesa. Me all the time me know at that movement me kire say. Okay. It or cancer me or flame cancer so when you done na bi. Na so okay, me say so okay, Monday. Me then me dey scan beba. No say dan na say. O say 45. Now, okay. Until Monday. 45 no. And I say, oh, sister, okay, then say me the 3,000 baby. And I say, oh, me cry say 1,000 or cry. Then me be other me family or the people count. Okay. Or na me just na akite other na baby me ya na margin say okay. Me so baby am tell me share dan libo. Into me man feedback say okay. I done my neighbor. I know see Debbie on pay on ben adwuma. Ah, na say na baby I meet you on person ben. I know so Debbie na adwuma ntia. Ohon na me di idea say okay, o there so okasa me make my den. Akon ho. Okay. So high crowd we free akọ Salome. Yes. Okay. O cancer no na me here then me send boss say Monday me this scan baba na me dey scan buy 1,000 cedis. O de man no can say no me dey ban ho no me man fle ne blan ne blan ya friends say o so odim ne o kan ho hwe obo o cancer obo unto 1,000 ne ho no for abusuan meeting me fle ono ye me san ono ne blan ne me okay na e call them okay na me this scan send ne blan say say na me akete kan into on this scan no on stylish febrano na ye misano because or say scan or the share nsem yes or the share nsem because oh home family sadia so oni media so say the plan na kaso oni mo hwe ai you madam pacho me kai agana asemi no refia kai ne tema na minko den no akete ba fie ho se mumura dem o se dabi okay oba no down o se wa ba 3 times oba na jo we wa manangura dem obo yes anya no kra dan ye interview oba once ana wa manangura dem tie oba na me gidi ma ye adwane wi a me de ba varana na me gidi oba me o pentem dem me koto eduro man na me say no buy ya me did on tenants kakra e ma ye bon kom kakra no buy ya no kosa na esere obi ti wa anye so wura dem no even one wura dem nti oba no o de 1,000 ne ma no na chi no one high dine woni na anye bibi ada no me ni na anye hwe wan so ni mu da dabi adentia oh sir me there na minim ebia adwena ode ba no ntime so me ya me ha se me adwene be na wonim so ode ba ebia na ko trasa menene eye bibia na chese wa first kan me so enya sa na ma adwene kire me enti wono chese girl ne say ne bra no ya friend wo se wonim sika no ho hwe girl no so say woni sika bia wode ma wo o kan den no sa na ni bra na ka na sa na me so me ka kire wo so onim ho hwe baby okay then me I the next plan I may take it. Let us know the next plan. What is the next plan? The next plan then say also ni mu hwe na ehun ya say me kan kire no. Okay. Nti obeye dey. I said my son I hwe baby I there for 3 times. So me dey kwa na say o si chinchina oni mu hwe dia. Then minim dia me. Sir. Dia sem na be ka chakete. Akete. So osem boss all this can baba enti ma ba ha me person say
stylish was waketi ahoma no mama na me hwade asem we no ano say nsem bebre yes simple and nsem bebre simple ne de say wale edimi ma was say once ne pe eja was say once ne pe da bisa say oba na oba am ho no say de oye be ma obesra wo fie obesra me ai ose wo kwa first day no buy no umia ne to okasa enye no kra ose oba wo na wo pie no na do nsa benkum se na wo ne to enti wo abọ ba ko a ahye no mama o kai so wo ya aduane magana bedi onya aduane mo wane di enye no kra mi ko o mu fie kra no tama ni mam ni papa o kra mi didi wo o mu fie wasema wo kame hia me because me aba ma bi na de na nka nya me de what you say upon say di agro nyina no ehia me what you say de na wo ka che girl no ka bi che okay de me ka che nse che camera we mu akete mani hu say wani abre fi say me no me ne kasa de o kan ne say once ne pe enti kire no ba bia wo say ne pe ne ade ne nyina no ka kire no me nko akete person ojisu na mi ni kan na mi o de kasa obeti akete o se o discan be ba ma ba be ma ba pascan ba na mi be jibiska wa me no me no asetuna bio dem wa kan no o se once ne pe enti kire ni mu se o se ne pe ka bibi ma ne hu se wo se ne pe okay akete me ba kama o mam no papa wa han me ba fi ade asam na me ka kire o mame ade asam na o ka kire o ka kire o mame say se me pe no na mame hey na so se mame ni pu once akete me di to anim so oba no me pe no ntina me ba o fi ntu ka kire mame ni so nka ncha akete se o pe no ne ama mame ne kan se na kire o se waka na won kan oka kire no na akete ka kire ne mame se me nko ana te no on pese oba mo ha na ebia se me force na na bibisa na je me sa ko no mame na sa ka sa kire me na please ne mame ka sa kire me na o se o ba ka sa kire me na me sa okay enti me sa ko fie ni ni se akete film se enti akete ti ase se o no betena o te oba mo ho kura once ni o fie no flame and o flame say o be du atenga dance it me nchira be bia potimite no ombla ana me chira tia oba ja tobo akete hello okay papa I want to say hello papa what do you know Paul Agana what the assembly bedan here na what say what the 1,000 Ghana cedis bi e share won sem se fama oni aba no fa ko high dan e mu nchire mu ye say wa fa ska me semu me ba bom so we po juma en ba bom so mu ya asibi ya kitu am asisi you am su me dey see am fridge member I dey make job from man be mi ni komo ni ji ye o dis kala from man aha me ni mo so sikane mu abani uso sikane mu me yale ni ko juma me yale na me da ho ayimla tora makal man kan sika 1,000 cedis 10 million na medicine sa se dia akitichi na mu ko han dan mu dan na mu flame na membla na mu han yanje o flame mu akiti me mu bisa sem o akiti din ko mo si se na o risk mano mamba bom se me ni akiti ya se me ni na ye be han dan atena ano be na no o ba no ni o risk jam se fa mana there no risk am say
o boye mi ansa ya te dem ho na me ka sika na me de ma e na o de sika en ka se me sika na e ma ne masa men ka ye mi ansa te dem ho na me ka sika na me se no pe biaye ya akito mun kwa hwehwe dan no me ba o be me o de say ayibla hello what is your kind o pacha say me discan e man say on for market na enya sa na me ye no ye te o say na say de o pe biaye o say o say me ye den o say de o pe say o ye biaye on wo news ke bi mfiri ho yo okay o kasa de mate na untimi nyai ma ne ncha enka untimi nyai nche ma ebi o ha me de acheche no but we dia me ya ma adwo se me fante no adentia se bi o ha me de che bi o ha me fante enti na me de asem ne ba 1000 ne die o twini mu ni betene ye pe o fante no dabi chonkra last one na me ntonwa de ka kire no se oni oni abema no de na nka wo kan me kwa ahoma no so no ka kire no akite o ayimbla o so mu me na so de ma o mo nti fa mo mu ye ayimbla de me say sisi ama be hu be bia ote nti sisi ama me no na betina nti ehne say ya han dan okay ne say you ba kenyo sister wa ya memo be so ha mo be sa me pede o ye no enyo ba ne ka kire o say o be han dan Dabda na mo meditation na me dey idea the buy so se me na me ye dey ma nti se me dey okay what the idea the buy no can say na open o say you say me ye dey me dey skaba na obehwehwe dan no wa na so dey bi what the idea obe say show ni le mo pesa Tell him so the idea le balo. E o sika e na o de be han na wa de anko ho. O de be o se o de bi ka ho. Okay. So o se o ma me kwa ma ho drink me it o de bi ka ho. Okay. So it o de bi ka ya ka se ya nyanwu da na so o mi se bisa. It me ni di komo sa. Ana mo me tissue mi se. Na opine na me se o bi se bisa around so onye dan ya. On can't tell me now. Okay. It is kind of okay. No, on also say the kakra baba. It me didn't come on ye jaya na me call you. The next day, and I'll flame so when you're done it. And Tiana no compare dine be yes, sir. Me all the time me know at that movement me to me say. Okay. It or cancer me or flame cancer so when you're done be. And I'm so okay, me say okay, Monday. Me then me discover baba. No say dine saying. Or say 45. Now, okay. Until Monday. 45 no. And I say, oh, sister, okay, then say me 3,000 baba. And I say, oh, you cry say 1,000 or cry. Then me be other me family or the people count. Okay. Oh, na me just na akite ada na baby a me ya na margin say okay, me so baby am tell me share dan bi ho. Into me man feedback say okay. I done my new do and I see Debbie on pay on ben adwuma no say na baby a me tell on person ben and also Debbie na adwuma ntia na me di idea say okay o there so okasa me make my then akon ho okay so high crowd we fusi Salome yes okay o cancer no na me here then me send boss Monday me this can baba na me dey scan buy 1,000 cedis o de man no can say no me dey ban ho no me man fle ne blan ya friends is here so odim ne o kan ho hwe obo o cancer obo unto 1,000 ne ho no for abusuya meeting me fle ono okay ye me oni ne blan ne me okay na e call them okay na me dey scan send ne blan say na me akete kai into on this can no on stylish febrano na ye misano because o say scan o de share nsem yes o de share nsem because oh no family sadia so oni media o so say de bla na ka so oni mo hwe ai madam Pacho me kai
agana asemi se no refia kai ne tema minko den no akete ba fie ho se mu mura dem o se dabi okay oba no down o se wa ba 3 times oba na jo wo wa mana mura dem obo yes anya no kra dan ye interview oba once ana wa mana mura dem tie oba na me gidi ma ye adwane wi a me de ba varana na me gidi oba na o pentem dia me koto eduro ma no na me say na oba ya me gidi on tinas kakra ma ye bon kom kakra na oba ya na o kosa na esere obi ti wa anya so wura dem no even one wura dem nti oba no odi 1000 ne ma no na chi no one high dine woni na anya bibia da no me ni na anya hwe wan so ni mu da dabi adentia sir me there na minim ebia adwena odi ba no intime so me ya me ha se me adwene be na wonim so odi ba ebia na ko try se me ni ne eye bibia na chese wa first kan me so enya sa na ma adwene kire me enti wono chese girl ne say ne bra no ya friend wo si wonim sika no ho hwe girl ne so say woni sika bia wode ma wo o ka den no sa na ni bla na ka na sasa na me so me ka kire wo so ni mo hwe baby okay then me the next plan I me take it let us know the next plan. What is the next plan? The next plan then say also ni mo hwe na ehun ya sa me ka kire no okay nti wo be ye dey asa na sa a hwe baby I there for 3 times so me de kwa na so osi chinchina oni mo hwe dia then minim dia me sa dia sem na be ka cha akiti so osem boss all this can baba into ma ba me person say akoti stylish wo so akiti ahoma na mama na me hwa de asem we no ano say nsem bebre yes simple and yes simple bebre simple ne de say wale entimi ma wase wanse ne pe eja o say wanse ne pe ja bisa say oba na oba am ho no se de oye be ma obesra wo fie obesra me ai ose wo kwa first day no buy no umia ne to o kasa enye no kra ose oba wo na wo pie no na do nsa benkum se na wo ne to enti wo bo ba ko a ahye no mama o kai so wa ya aduane magana bedi onya aduane mo wa bedi enye no kra me ko o mu fie kra no tama ni mam ni papa o kra ni didi o mu fie wasema wo ka me hia me because me hia be me na de na ka nya me de what you say upon say e di agro nyina no e hia me what you say de na wo ka che girl no ka bi che okay de me ka che say che camera we mu akete mani hu say wani abre fi say me no me ne kasa de o kan ne say once ne pe enti kire no ba bia wo say ne pe ne ade ne nyina no ka kire no me enko akete person o jisu na me ni kan na me o de kasa obete akete o se o discount be ba ma ba beji ma ba paskan ba na me be jibiska wa me no me pe me no asetena bio dem wa kan no no pie so ye de ye ho ye wa ha na sanso ne wogide se won so wo ho ye ebobu sumi ne de to so dunsu e wa afempem ye no ne aduonu no mu ene dei na ye da twede ampo Yakopon ase se wode ache ye nsa dwumadi a wo beto se ye de ye friend na anase ye tu ne din se obra na waje yeso se ene de wankasa waye ho na wabo station no Nhyira 104.5 ye dem live nso e wo YouTube mpacho Nhyira TV mema YouTube arefo ni nyina akwaba na Facebook no Nhyira 104.5 misre se oba modina na oba page no so a
che ema wunu ya bi che madamfo bi frɛ wo bi na wo meka ye ho ye ne mu nyina de di dwumadie no abom me ma page members and class captains ne boys SP girls SP me ma wo mu nyina akwa ba na maka che mo se mummo ene adwuma se de ye nyina ye ni mu no asanteman ye ni dakoto mo je mu ya to abese no ya ye nyina ya de nyina nana kunadu yi adomo woto so miensa eye asante hima wonam kwan so ko akuranti doti yi no ne da etia miensa ene day ya enya semketua upani na wuduru eye menhia aboboa no honom kohwe sɛdeɛ nananom mani asi abre mpanyimfoɔ ɛne adeɛ esu yɛkyerɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛhɔ na wobɛhunu sɛ ampa asante yɛwa adeɛ a eye ankasa fi sɛ asante yɛ ɔman asante yɛ kokoko asante kɔtɔkɔ ɛna yɛka no sɛ wokuma pem a apem ebeba eti samre no nananom ahemafo nananom hemfo efiri mia aman panyimfo ne ade agitwi ya ye nana demotos miensa ne dot ye na ekina na ye no pomponso no gina so pa eti sedie enkra efiri menhia boboa no efiri ye nana yade nyina otufo se tu otosu mienu ne nsa no na twotwofo de ne nsa ahya ase na ye de krata no oba bonten ye wo miaye bi ye wo nyuma bi ye eni se wonum ye adwuma kra te se banks schools ahodo offices ahodo your friend is saying restaurants ahodo ye chire ni die e de ama asante amamre fi se yento amamre no entwene yentoto na se kra enu nti se de ye hye no yesi anadwo ne die chire nwumre die enu ana me hwe video bi abrafo ba ko ka se wo si wo obema na betimi do nsa si wo ya pie ni enhwe ade enu nti se de ye hye no eni se efri brebi fri nwumre ne kuro nyina mesrew wura wo dan mu ntem obu ohye a enya santemam ha adama yewura wakasa eti se de ye hye no sa pepepe ne mo yi nwuma ko bi si nchen a wonum betimi adi wonum dwuma fi se bibi etimi si asupiti ahodo hospitals ahodo no be ye adwuma ambulances ye beja wonum ama wonum aye adwuma fire service for wonum be ye adwuma enyina munkane afo ECG for wonum so wakonya se wonum so ebe ye adwuma anadwo bre no apart from wonum no mesrew we droba ni kunu ye droba ni tunifo ntem nye kyena nko na obenya sika we dwade ni pontem kofie na amamre ni amane esefata no yenye ne mfanya Ohemaa kɛseɛ yi ekwan ma wonkoda edin yaka se asante ye nanam binum na wonum de wonum moja eto ho ede ma asante man eno nti yemfa ni die ma amamre ese na efata ye dem live wa Adom TV midin ede Ohemaa Benewaa ohum ba bi ya ofrem Ohemaa bi meje wo sododo ene eyekuada na asem de ma no say one bad chapter doesn't mean your story is over. Fache me eyangoma abrabo ayebe eyangoma krata mu a eyebuku kese ene kura wo obie baby wo obie wo no na enye de asem a ya twere wo no enye asem a ede eno nkire se wo brabo na ba wiye da bi na ne buku no na bie chapter foforo na bie na obie no na asem wo no ede enti ya emma wabam emu kura konkoden na ko wanim yesu a ye jai him se de da ye kano no enkrofo wo haw enipa wo haw ene adwendwene nti ya ye tuntum na ye de ye dotiye nyina no ye di nkomo afe ne ahwe nkrofo nso ensemu na wura bia pie ye nchen wo fidie mu anom sei ya ye friend no eye Gabriel manu wo free adjusu sape na watoa ye wo ha ye bebisa ne kwa so abadwafo nso watena se na afe ye ni nkomo etika me ho ne ye ma na kwa aba na ye nko eja Gabriel amen na pom to say yes adumo bibia ye boko sure ewie wu na nambo ye nkomo de na do ba wie de the kake suku ja hin den kura be kan say boko sa pe na me wo akwa say me aduma me ya me hwanyanka mobrofo akunafo say my bay of a foundation okay de ho ba eja o sai hawa nka tu chei ma me say hawo dia ha me kura aha ade ye nkwa to ho chegma go ye kra okay na ebre ko mani ma say e hona mre kra ba me so yare enti
I never seen in there, babe. But if you're not ever seen in there, babe. Okay. I have a made them ready with me. They go. Frankly, to me, two baby, I'm there. Them say about them, Nami TV. Sir. Until how much you want to say radio, so. So for be about radio, so. Sir, was I here? Okay. Arabia help ya. And so, doctor, my common message, typhoid, no malaria. He didn't move them 20 years ago. Doctor, I can't such a. You could do a home. I said, when we had it, now, Doctor Kai or my wardrobe. Oh, my woman ran and would be doing an account. Now, I told you, I said, to say, Arabia, whom do you? Yeah, when I would do the Arabia, to Miss. I thought, order number 2, yeah. It was from baby crowd, man, be there dances, or the crowd, knuckle from I read that no food. Okay. Yes. Yes, really a bromuncio. Over you before Dr. Cracker, who 5 days for you. From Nhyira. I'm saying any about page like 102 minutes. Abiana, Bobby. And to me, Frey. The fair or piquet, open to us and the time also. And to radio no so one hour far. No man. What the number 2 just officer about. Okay. To me, Frey, no piquet. To a piquet for a monk, I must have do. Mahoo, a young casa. Who so homogeneous every form homogeneous to Bomoja. But what does the child pay? Baby, a jatobo. Eti Fanisa radio ni koso na na ofa phone na say hello Papa Sofo. I know Papa Sofo ora okasa number 3 number 10 na mu dia ha nyina. O ni do homogeneous ni pa bi twu homoja. Eti Bomoja so ba no pay ya pe me kira kwai. O chemba bi o. Number 2 na homoja asa. I don't know who no can be the name of na say we call doctor no doctor kan ya dey how e kire wo doctor kan ho say ohumoja asa na wanka but sunsu mu dey sofo na kan but say am hoye menum se bia say nyemoja nko o ya yare bia nti bia kwa me so yare bia nso bet me abo ami okay enti be da me fa ka me ba be mu abi ho o ejo ka kitwe nse kwesi o me kwai o kwati cheni oda rebe come about be school aya nso ko ka tell me say nso ko ba me be che free na free okay what kire na kire kwan say wo hene che me twa kwa so abrepo okay o so e money di answer o so nso ko akura de me be che free ba me news ka me talk another kwa just as na ko na ade na to twa okay aya me number 2 ka ho ma che ko ye afi we mu ahwe na kire kwa frefre ya Ekuduro. Ekuduro nti say asofo na bi hyedem na omomba cancer so tete ne mo. Enti sorry fee, ukoduro na sorry fee. Sorry fee. Okay. Enti me kwa me bogu. Me say me wura mo gate na saka o ma gina ho ba bi o gina nya kra. Hey! Mo bi. Ani e wo wie. Sisi o gina he. Na me say duo no kwa menim de besi. Epeja na bibia how tobo ye ni nkomo no na mente wase na so temase abusuan nkomo a ye die ye opanyini a na tifi eja wanya mfie be say 69 ani e wo fe papa me dey am 69 ani e wo fe 69 years na ye nyina nim say wo ko mpanyini ni mu a se de ye nim no sa na tie yare wan ketenkete anwodwetwe ketenkete me ba panyina me no ha de de ne ko todwe wo fro steps ne ko ne ko todwe eye ne ya na woda ne radio hu no wote se wo bi se ya de bia no se kire na ja me nko pa yare hwe enti wakọ wa free number no free ya na se wo ha panyini sunsumu wiase wo mo ja nyina awe yes sir by fire by tender I know when say mo mo jabe mo wudie misno ene meba o friend be teacher ni o say omia fa me ko o kodru ye no a o bo punu mu no wo wura ho na so fo no say we dira sama do wura ha twen na nsa pepepepepe ubewu ena de ebie ma na ja okay se me pa o be ya kwanchi be ma me ene de se metuma kama no to no bia nti dia nko a ene o metuma aso ara sa cha mi nya na wunya wura mu afede no ma wura dem but no nya ma ko nya mpacho wo ko ye no e ho no na ya sori dan ana se ye de ya sori dan ya sori dan asori kese ye asori mo ncheche me se
sɔfo no kora sɔfo pɛn na kasa kora no ɛno sɛ wɔda no benkum no tumfo ayi nti na dabrɛ wɔn nyɛ nsie kora anti sɔfo no ankasa no asɔ no yɛ ne deɛ no wɔfiri mu nti sɛ na sɔfo no bi na atwa mu hɔ ɔmo hwɛ akyire okay nti sɛnea ɛhu sɛ ɛne yɛ saa na ɛteɛ firi sɛ berɛ a odiifoɔ Elijah kɔ no ɔde ne mu gusuo ma hwan agya no wokɔ asɔre nti Elijah kɔ de ngusuo no ma hwan eti sɔfo pɛ ɛna na ɔbɛyɛ sire mi mepasa sɔfo panyin ne kɔ no ɛna ɔhwie ne musra no gu akyirifoɔ no so saa yɛkɔ an sɛ me ba so tie no mo nam sɛ ne mi so me ne mba na bae okay nti ma memfrɛ no na ja skase mo bibi aje ono ne kute ne mu na ja ehu je be te me ba wura mu no sɛ ja o papa de be gina de sisi de no wode na ja wakan nti fu wa misale so sɛ bia papa sɔfo because sɛ me wo me na aka kyerɛ me sɛ ba bia wo gina ne hɔ nya me bi sɛ me gina he de na ɛkɔ wo mi sɛ hwee so already di ka ka zimi wo gina ekana na jono ntim ne sɛ yɛde wo no hasmo ɛno ana me gina mu am frɛ me ba no so sisi da so sɛ bia na hawo na saa bɛ no wakasi kasa no nyanka kasa o ka o di ka kan sɛ wɔn fa ncha o de bɛkyɛ me kora me so me frɛ wo no o ka sɛ me mra me gye nsuo o sɛ no kwa de no de nsuo de hɔ na de bɛ titi ya me gina ne de gye sɛ akwankyerɛ kɛse pa sɛ mitumi a na jamba so nka me ti na oyi photo bɛ kyɛ udwan bi oyi udwan na bɛ pa udwan kɛse pa o sɛ ngwa we bɛdu mienu enyan kakaka mienu sɔfo ai odi dwan ai adan eti me okra na pem kakaka no frɛ ne sɔfo kuma ba ko ba no sɛ sɔfo na nanu makoto dwa brɛ me no sɛ na de papa en pacho odwan na woni mba bia wo benya bie so o ma woni dwan na odwan no de wo fun so ai eti ba no da te so dwan we bi na me pɛ amsia mo de mu em project odwan na me hwe odwan kura oyɛ so special adi sɛ yi ne fun so ne de akyerɛ anso akopɛ bi atɔ no o bɛ kyerɛ bi ɔtɔ no so ha ne so kɔtɔ no kɔtɔ be fi ba aba bɛ obi ɔkɔtɔ brɛ no okay no so kɔtɔ ba ko se ba ko yɛ 3,800 dwa na ba ko wo dan ba ko na me de ne me kesi ni ohia mi nu sɛm ase ɛno ɛhyɛ no ɔyɛ ka ho sɛ 900 cents Ghana cedis ɛkyɛ me ka nyina na be 8,000 ansa na ba be mi gina no to twitwa de where you were free ho sɛ me nyina no ɔde me bɛ kwa sɛ scan ho scan mo nyina yɛ 900 ɛna wode ke bɛsa yɛ chikwa na kɔkɔ sɛ na sɔfo bɛ tena bɛka no ho dan ba bɛ ka so sɛ ba bia wo gyina ne nyɛ ɛsɛ sɛ ɔmo ba bɛ so mu papa wode nya botre wode do bi ade ba bɛ sɛ no ebi a wate so ka bi kwa saa bɛ na abɔ bɛ sɛ mo di saa nkomo no abɔ 10-11 ho baby anapa mo firi edwo so mo firi sie bɛ brɛ bɛ if na pa bɛ 7 o'clock 7 ɛna efiri dwo so wɔn mo hwɛ wɔn kan ana yɛ wɔ kumasia efiri dwo so kɔ abrepɔ no ɛnyɛ kwan ketewa o ofiri dwo so agye sɛ obedu tech ha bɛ bia yɛ wɔ yi na wɔtwam tech sɛ ne wɔbɛfa kurom a wɔfa bantama wɔakɔsi abrepɔ junction ansa na wɔsane afa bohyɛ kwan no so ampa me bohyɛ abrepɔ ɛhɔ a enti bɛ 10-11 no a wɔne wo di saa nkɔmmɔ no berɛ di kan wɔde odwan no kyerɛ na asɔfoɔ nketewa no wei na asɔfoɔ nketewa mmienu ne wɔka no hɔ dɛm hɔ okay nti wokɔ yɛ no kɔdi lie anaasɛ wodeɛ no nyɛ yɛ emergency nti wotwa ɔmo nyinaa ho ma wo bae mekora me mdi kan wɔ hɔ de me na meyɛ number 1 wona na woyɛ number 1 na nipa wɔ hɔ paa na nipa nhɛ nipa mmiɛnsa bi ne ka ho na nipa mmiɛnsa no wogye sɛ ɔmo nyinaa ba counseling anaasɛ asɔfoɔ no bi na ɛtete ho okay mpanimfoɔ mmienu bi ka ho so ba ɔmba counseling bi okay yɛnkɔ yɛ ne mu enti wɔde odwan no kyerɛ wo na asɔfoɔ nketewa mmienu no bɛka kyerɛ sɛ ɔpanyin baabi a wogyina no nyɛ enti mmea w'ani da kwankyɛ dodo bɛma odo bɛka bi ayɛ ɔmo kɔtu yesu ne maame mɛlɛ ka kyerɛ yesu sɛ hwan na kɔtu saa ɔwɔ asɔfoɔ no mɛlɛ ka kyerɛ kɔfo de yesu sɛ dodo bɛsɛ mu biara monyɛ nti waba ha no yɛ papa no bɛsɛ wo biara wobɛyɛ nko ade a ɛne ha yɛ wo last stop ɛgya me be bone ne nusu mo bone hu de ye ho ni ayɛ fie ne bonten ya de ti kai 8,300
so modern microphone am from my mama kwa mom ko frefra bia no mo nya microphone ababo wo yi no so ba ko tena me bayi ka mu na enam ne yesesiska aja monam he ene nam say obi awu ne mo bi no fra bia sika ma ko ye afi o se ni kan ko nzuo bi ho family ko akona mo ko kasa mo na fa ntu so ne fo se be ya o mo so anu ka kan sa adile na ni dwana ne ko nzuo bi ho na mreki obo anu na kasa go mreki so de na pese o mo nya na enti obo milk na no obo anu me be odum ban kwa mbo anu enti obo anu no se ka de no se me ka di hia me se ayare san ne me ne bi pese o yema me no I say for the meantime ya me nya odwan bi ma ya no enti me so steady me kakra na mtun kunu zu no mu eja mpacho nti saa danwa na amukọ services kana na amukọ ya milk akwanjere danwa o danwa fi anye na danwa o ye kaya san ko mi ko fi o se ka ti do papa jina no anadua o mo say ese be pa de so santime ma ha ese tafo o se mi ko yo bi bia kwa me be ni anadua se papa no ko tafo se ngu gan no ko sa papa kra wo mo to yana na jina dia ke mu bi si se na cha kwa se mo se ma ya pa Yanko para me be frefra no Canadian yemra ho no Canadian time be na mo ye milk na kwanche fi so se oni wo ya kwanche no wase mudi nko na abo 10 11 ena sofo no tena mo sofo keto ba ko tena mo ka mu ena mutu ka na mo na mo pa bosia fa sa be 12 ko ko na odu nso no ho okay eti odi milk na ma wo kan say we kan say be pa yaresa mo mo hihime so bonzamu say I don't know mere pese e film so na nya akoto okay na ona so tukun so na tukun so no na pressure dey sim be so me be wo flow we enti milk no onum ye e ba manu bi nti wo kasa gu so na ya milk na ya bo anu no kasa na me gu so no sim tukun so ma dia kan tukun adwene bi ya na fa bi ani o ma ha adwene so no nti no tutu we na wo tutu na to milk no se ne se sanko water pollution neba mama ma obana kwa ba papa mama kwa ba ya na mama na pom te say me adom boko na wo ka ho bi na mo ko ye mo ka kwanje no ka papa ntimi na ntimi na me de no na ode ne koye bayi nchire mu eba ne say na utimi no papa enyina free jo so sa pe be sen kwa abrepo na mo ko pa ayaresa wo ho mama me da se me se ne memenda anopa na papa ma me scores be 12 okay Benjamin amfa na say osuma bofo so o mefre me se wo hia me na emergency na me dem koye papa nso ne ho mfa no dada nti nkoduru ya na obu me so otie kasafidie na otie no na osofo bi se do sika ne nsem no ne ye ha nyina waboso nti memi yankona na me so me kwa mo program be 3 da me kasi ye kwa me hwese de na papa no si tie so na o si ye na ye ma homete eyino na eyino pa nti na asema mfa na nkwa me nim nti na say me de ne ko okay nti ene manu na me so me ma prepare o kakra nti na me wura mu ani bisi bisa na ekopie ho nti yekoduru o mo ye gudin kan etena ase na ma ye handkerchief bi oto handkerchief 46 na de 100 cedis ashi o say when we break system no down ebusia I just we be fi pressure na no de eti mudru ye no ene ye mamu white handkerchief ene 40 cedis bi na wo mama na ye 40 no enwo sra hanky na me de 100 na bi shame and I can see the no hanky ni hanky okay you na de 100 cedis na shi na wakotena wakonya so na do na asiso na me sesa no ye de bi hunu mu dia na so me yem nti me nyina mo ye na ko jani nti o se me ye bi ma no ti ye nyina okay eti ye ne o ha 140 yen calculation do ha eti 140 handkerchief Mr. Ba Insura 104.5 on Facebook, YouTube no Insura TV. If this is an eye opener content enti bra e be TV handkerchief 40 100 cedis afode no 100 times 2 mbwa okay enti ni anya say pacho man 140 million be man say 280 okay Mr. Facebook for no me yense yanko enti ase yedi wa omu ana ama na so for ba ko se wa resident pastor okay enti ono no ba de we obesi no akasa ne obesi na chese odin kan sake mo mind okay so da bia mokọ papa no a enkoye
nti wan hye bia no okay nti ono no din kan sake ya more than 30 minutes e dey no the sake mu mind ono kire ono no kwa ofa mu ene na busu mu nye ne de obonofo aye no a true papa no wanya wagie nti do se wo kwa de waka bia no onso so ya onso ha ya last stop ubenya okay in so many ways awokeka okay if you want another stuff so buy ono so be kan ne dia nyina ye motivation just say mind and nde bi o mo kan ye nyine ni nyame asa wo se mfa kwan but ebi de hin na mo kan ya na insisu a wo hu se great deal wo se de ma bi mfa kwan but na akọ se bi yedu no baba na de wakọ ai ba ko papa so for ba se babu mu atworo se ye mo mpa ye me ya tamfo ono de omo sampa no wo na the tamfo de the tamfo aye no obo mpa ma na enyeji okay na ti wo kire de tamfo aye ni patrimu su nti ono mo mpa ma ne tamfo imo wo di nyame no beku no no nti ene akwankire bia obe ya obeku wo bo no de yikunu ma menye se wo ya akwankire ana se obo mpa se ne tamfo nsesa okay yakwa third one so be no so be share ni nyina na moto wona sofu panyine ni nyama ye na first one or my second one and who's a little bit right inside me I make pictures on one minimum so one I no be right inside share one third one also saki ye wie ya na cheso mo se na ye beko papa be show nti yanko okay na ye kodi cues nti papa na di kan na me toso na payinfo mi no enso so twice nipa nan na ye nan nti papa do mo di nka fe nto kan bi bia wie nti so ewu na mo frɛ me se papa se de ye na kan gi se wo nti mo bo me mo se wo si na ye kasa o twen kura ma de achi de asem beba na ye twe no homoja ne owu da no so ne ade eno de onu nim se do mi sika kire no na me de na sika asem no mbo mama ne okay papa ne se mi ana me de na bandi sika asem de mi a na me se da be so de no kwase mi ne wa the problem si ye na mu fie iti ye frɛ wo no sika asem ye de sen na tru wani mu ho elisha no ka se o mo hia enwa mienu ana ye beto oyo baako timi akwa na me calculation na me se no bi sa of total akọ no say dwane ona na okoto bi nra okoto bi nya ne say o say 3800 okay to ka 3800 no say de no beji mienu na o ka say oyo no de yi oyo no si ho e kire me say no ye 900 na je say okay ka bu ma timi am ye me calculation na 8500 plus 280 no 8500 plus 280 evangelist say yes 8,500 plus 280 Ghana plus 8,500 plus 200 8,700 say 10,700 mame uma senye 8,500 plus 2,000 na 8,700 Debbie plus 280 cedis 8,700 plus 740 8,730 say 40 into 80 into 280 rather okay into be 8730 yes 8730 yeah yati okay papa enti hono dey see wona na wutwi ka no mo ka sa wie anu ye be na mo de man hefo na mo sa se mo frefre wo nti yegusu na sisika de me no kwese no me ka je da se ifi ni abonti nyina me kwa me gina ha no obi kwa na send this case me fusa me fanto books man nti me ni bia na o se na fie na me se fie kura me kwa ma ya na bia me kwara she bia bi dia sie bi ba na me kwa ko ya bro nti bi ni ho as na pressure was on us chichina wu gina so na ni de bia de mo nyire mo ho na e betimi ni papa naka na sisi ya no mo ni atu agina enketo ne ni atu agina so nso papa no wote agina yitu ye no papa ne te na nti bia ya resa pa na mo pe o said papa wo wabu wo na wo papa ho na mu ni owu de na papa ne ye dadie no kra so asa na abo no so me de na did you see it coming? Papa no nkasa ne act no say de na e koso no na wo doubt be but yes they need that but the belief of the papa no na mentime nya hwe bi because all na believe akodi homo okay but we mom de na wo say wo de obese da man san kun ba say no musika no na ye huhu dodo okay enti ekosi say yenko enti enu na afi ase ye de ye course bia say menya nkofo bi beboa me ebu okra ofra enkoyi ba che no say de chire na omo na ba ko no kya say ne yenko ye kwaya adi bode ye fa
ne ye foforo bepo bia ne ye koduro ba nsuo bi ho ye koduro nsuo no o se ye nkoto biscuit ne ye nkoto e no o se me nto mek na me to mek because na aka coins kura de yam se me sika de ezi de coins nko na aka ana me yi coins ni na yi ana o se dokono ana e fe ne say biscuit ne ye to no ye nya biscuit ne mek o se ni mek ye no mu nti o de ye to ne ye to ye nya adama di ye ko nsuo no ho ye ko nsuo no ho na o se danka ne yare nyina na on kan ha nyina no de won tu nsuo ni no tu guma ye gina ha no ye tutu gum ye wie na o san de fa ka no tie no so mi ko yiska na wo fun na me so still a man for Sunday then ye o de ye ko gina abrepo school park bi so enti ye ba enti mu ko nsuo ne ho wo ko dia sorry me ba jo me pese me dada wo so kwa sorry be wo be so be na o so fo bete na enti no biscuit no ene milk no abusua ye hwa de we akwankyere wo ho papa no wo ho akwankyere da kwan wo ho we are never against it there be na mum saa de we ayama kwan ya na ye tie kosuma enipa binom afa kyere di nipa binom na no obi asem bi ye tie ni fidie mu a oba pa ni nsem sika ya wodidi dwa mi bewu sa mi bewu sa over 40,000 e dey tiri modern nsem ko ano no aden enti ni amakwan a ye tie nsem ni afa ye hu ba bi ekosi ye e betimi ato o teacher ni yete e won made pa so afa me say rapture yenkoi no what's afa me say rapture tell we o the biscuit ni ma kanyina nso hu ewi ya be donko mu yi ade na ma nsuo no na se tumi be le won nsuo ni mu se die na ekoso se wu free wa akọ eti mu ye no ye na ye ko gina ye ko si park bi so abrepo park bi so na de no mu so mu nya mu ko fi se ohia sika no nti o se kwan bia so me pesika no ma no na me nya enti na akwa ti se ye frɛ di obi a benya bia no enti me papa frɛ ni nia ba bi no man trended ti me na ase me ni pa kakra ina tan be 3 bi bae na me de me 9 no sauce na me kutua ma papa tabe obi na kakra na me tua ma no okay enti mo de saying na call enti cash in hand no me nya 4,300 ana de ono ketua na odi echele se wode bekwa eno na wode bekwa akofa wode 3 no ba akofa odwan no ne yeyi no enti me mfa 4 no me nko no fa nko sere papa ne se 4 ne de sei ti yedi wie na ekoduro na papa ne yibra yin sai na papa ne se ne yenya no mso yekoya ne yenya 4,000 nti ona papa ne se da ben na me de aka beba ti no mo is scrap de echi na me no ade echi da me o ma me 1 week okay ti 1 week time na me de beba okay no ne ade echi ya me honhom yi kire se enkoyi na okay mama sa mra papa ho enti odwan no onum koto ye ni ade mu ko hunu so odwan no bo ho ma ya kwankyere na wie o me da se pa ho na de nsem ni na ba no ade no memenda ko sara ko ka se me sa mra ko sara ko ye hunu ko ye dem na dwo ada na no pa be 10 o'clock ana no sofu kitwa no o fe me se papa klasin ko hia o am sa de also nkan kire me say obia ba ko no so nkono abo no betu acha me no o do so ya ye dia ba no wa po me binti no o afede wa tiso ba 2000 de me 2000 kora me fa picture nkan ho mo fa nye bibia ma me pere ko no ti say we are me no mo nya ngoto so person no some yeti fa 2000 me by 12 o'clock na fa picture kan ho that's all koto ye ni nyina pere ko to go bibi nko ye baby the way me who said mo James Carbone so that do be aka bibi akira wana so be ya ka some come that cross of Bob say bibi am akra no say nyame ma ofu ba to no so oboa na say the otike ke dem say before the mo ye menti ase e ya po ma bo me mfom sika ma me na be James Sky ade che na na te I'm saying yes I'm the book police station when they break I'm from the one man and me say break before our crowd so who police were fan I don't know where they be say the radio stations there come so who be mo ye papa it me pay be a radio station when feel say omo say omo so so hu so yeah you bet my time echi okay and I'm me choose say me ba ha okay no and she say scanner call pa afi wo say what it so
kakako benya kan bo no nde ya zana mo dis Kennedy but there in Rami atete so a fe de February 2000 so am fa picture mra after say o so 2000 kra we on other so na we dey na picture so and have you 18 4,300 no was say no dey back on dey one akota ye wi the quote some ready 88 something no dey we indicate that one week time no dey be 45 no okay na 45 dey be to na so from so dey was artist what is so dey be 2 2 dem fam picture kan ho nti wiara me ka me say mahu so po no mbo me fiscal so bo na man say papa no say ye bo na po no also kacha se me kra ma babu se ma wie bibia to ndie ono ye tem do be bia na me so fu ka se me fa picture kan ho wie na picture ne mai de na ko wie bibia aha che so fu ya za okay eti me de bi sini pi so bo ma po mba be jim sika oh okay ka ka phone na friend do wa bi your flash of kitchen one ever na mako ho se bia wa bo ma po mako ho mabo ana ko ba bia mo ko ya mo di sika no ko yo mako ho ni an se me imagine say this me nya sebi nim dey 40 ni hia na nya kwanche kwes me ko de na ka me call force okay me ko say for police won kwache no okay stylish wadaroma so we betwa ahoma no atomu ama ya hwe se benya papa sofo bibi nti yempese de ne din betudwa ebi kura na de opanyini mu kan bi ana moboa obi ana ya atro mu betwa ato sofo onu musra wono so no ohunu no pese oboa wo mo de asamu be hye ne kon enti gisi ye ko sofo nchen na yete ne nka na fe bisa ne se asem ni a opanyini kan woni mo mpo ana asem ne te sei enti stylish minimara so obepu so ahoma no ama wo de papa so fo ato so ama yen na yasha evangelist Dgraft Ade. Yes madam, I'm coming to you. Yes, I'm coming to you. Question. Okay, Yanko. I have a question. Yanko. Nana Hema, Papa. Yeah. Udra brepa, e jongo. Yami ye changes here. O from jongo right. Objection. Objection overruled. Papa. Who so we as a team? I already be a man. Who said na ye wo karowa? Who said I saw you say. So for panini no to make. Oh, training kola na kola no so beto ojan. Who said na so ka ke so. This is me here to my. And yes, I want home Casabi. Also, person be said, he said, I want problems always. The person be said, what would die? Now, Fisa will be fee, and no penny fee. If you don't go as well there. My dear, and me, my M1. I be sincere on every young so, make or can in Sweden medical. Everybody them quiet. In Kodo still some quite say, would you who knew over to the sword? That's about imagining and your friend, are you so too bad? So one far out who are 2 panosua, who yana coma. To only see at the tongue so said, who by the evidence and who said, who China Quantana, so Quantano, Bakuko, Omamicum, Bakuko, Papaku, Baconso, a Conan and Casua, Omamicum, Nahono, a war on Timobusiamono, won't tell you, no. Okay. And now, I'm not a bed player Wakuma, not a more who I at all, so branch and Nhyira on the door. Nhyira on the door. Train. Who said it? They say, Big Mama. Yeah, go kind a man from him. Oh, so Mike, Michelle Dapa. Big Mama, Yanko. Said evangelist. A true maybe a say I need Toa. And now how do you want? What we are sebi. You can't say the That's of one woman. So, hello. Hello. I'm in more how. No. I come to say.
na me adumo oh papa so for wadaro ma woni mapanyiri e friend Gabriel Manu ah e bata yo ye wo fidie ma wato ye wa ha na sem nyina ne se wo ba won chen wote won kan wa fidie so na wo ba won chen se wo be pam wa ha e ya yarehwe o ka kire ni se onfa enwan mienu na wonto eye emu 900 Ghana cedis na won fanka ho da no wasofo nketo anya no amana nko wonum chini ya pebosia 4300 wode mawo afa ade a chie no wanti hibie ndote nyina ne se wo se akwankyere nyina wawie na de obetia abo ne se onpe 2000 na won famra mesoso wadaroma yenye ne wo kai ni tinya ba won chen stylish pacho safa neto ahomane so na tomu ya behwe bibi wo mechi ha mame safa papa sofo eto pacho de wote de nkan yo no a voice ne de na picture and no o mi o phone mi gina picture de ya fa picture to so ha pacho ne no picture na ya be ha de fa picture to so ne mo yenhwese ye besenya papa sofu ebiem bribinti ene yemfa wudiri nto so sede ye kan ye wo hade yenim ba bia opanyini ka asem no de fa ne ba bia wo nyina hello papa sofu mba cha de me kan nyina wada ma ote na ba cho ala na mo ma tu radio so atwa mo sama e ho atwa panyini producer ni kan friend se ese mo ma ya we mo encheche mo ni mo de akọ mi pa cha ntini afra wo enchire mo ntini afra wo mpa cha le mo ntini aba wo nchen ti wa dero ma chire be enchire mu hello papa ye ti won ka o anya so pe ni ane me kasare o so ni e wo to mo mfa wo no why wo ya man me na kula why anya wo na ni onum koye e biscuit ne me ka kwanchire wo nsuo ho no e na me say mo fe pa ni no why anya wo ana wo jinsi kai wo se wo na wo jinsi ka papa ka kire no sika no ne twist ka so nsam share papa onu kwa number to program no onu number ne ho na pk onu na da so for panyini no wo wiem na ga na ya na nyina wo oba pe bibia ka kire na fisaba opanyini se wo number ya ene ofra ye wo so wo nsam wo bi sika sale safra ne biem safra ne biem ne ne nkasa big mama wo de kasa Ohemaa dia me kan se wo ma wani anna ho wa braba wo mu a na yare bia na ho twetwe a wo hwe de be ka se ye bia wo beye na dia me kan se se azanfo asofo na doso enti ma ye ni na ho no kurani nyame fi a ye twa odwan anyo obo de hanu no enti se wan hwe am wani anna ho a ubetue sika no wan hwe ya ubetue sika no kire se wo yare wo dra yare sa enti wo de wo fi se obo ha minim ni pa ebro ti me ka se o video me fa ho me da se me nyama yare sa enti de obeye no ma ya dwene na wo na asofo na ama no tete no so mo nyina ya professor fo nyina kagete ewu ene no mo de bible ato so enti de me kan se ye ma ye ni na ho ebinom Spanish wadaroma said the makan papa sofo the awokan is never reasonable enough won chire mu bi a chire ye mu fi se opanyini wanya akoda ba bi ne tifie dui enti wonim ye woka wo se won sam en wodi sika ne hye wo na wo kan no no won ko chinchini ya said the yakan ye min ba bi a wo no mo kan se meko ye min bibia nanso ye pese ye tinchire mu nti ene aba won chen enti mfafo no na nsan fanto so se na mo first of benyini no ho woni wobi asamba na se ye ko wi basis ye ko chi won ma posini won fa won ni no obetna obeje mframa ye chi obi aka so you were part, you are an accomplice wo kan wo bi ena sa de akoso enti fa na de wo no ka kire bi kura na de omo ka no enti sa na wafo na no aka ne se ya no aka ne sa papa dia so na be ka kire so fo no hwe kamera mu ne ka kire to ho ase ne bro ho ase yes ah you can hear more say and I do not fair line when I fire wo phone line na wo fire wo kura na ka kire se mu hu mu ja san me ba ho na mu se say wo kura na me no kasa ye no
enti bia sofo chenchen ana wo no so bia na ya mati se ba se kira sofo no na first time na me sky here wonsam make na le make na ma me ka e tem ko asho ta do ma me se me papa ni bia wo na ye ujo sofo na sofo de ka se do be ya ba me nyan enti e ho kwa tin nyina wo na di anim enti ba so de wo kan de pass ba be kan. Okay. Baba wadaroma ewia e free jumede so a yanu nyina be kwa brepo ho na de wombia ho akoka wate na emomu no ye be mu akoye bo secreta aka ho na yakọ na Ghana mrade ye ntoto na se se mrade ye na dwuma eti de ka wakoma so ye yedi na wonya nkasa enti onina me da se Bible me ati se nindia ye niti ebia ye ba say na uyarinti fa ne se wujum se ukope wa yaresa de ne so eduru me bia gidie ye wo Kristo mu no e wo se tibi ma ye gina kini because Bible ma ye hu se gidie nya de ye de ani hu na mom se ye tie nyame asem ni ye resa entitem bia ya me ka se e na asofo adoso doctrines na obia woni de se wodi o ma che wan he have credible eno nti no se nipa nka wankasa se wo nyame mu didi a wo fa Bible na nka wo ni nyame hunkunkura kasa se wankasa wo bia Bible yi mu o nyame hunkunkura di manim kan na ma mi mu ntiase na ma mi mu hunumu na nka ba ye na ye papa se be ogina ne dempo na ogina ka se ogina ne namo so no ne nyame atentama ya ne ye gidie no e wo awrade ne mu so na mo ye de gidie akose asofo mu ena ma se o manya ye ho kwan edidi e ho sa nanka me konkomo etoso me so ma me ye ni mpanyimfo no a woni wonu manya no wonu mafre enti yenkofo me enkoka asem wo wate kama kuma to yem ye ni wonu akasa na enchiremu bi ye mempese me kombebre enti kama se ba ni ye kan se na ba boko a ni aka ne boko enti chobo ye be kama sundua aba wate all right abusuya se de da ya na me ma wote ase no wei ena wunya e skins me pacho razor bombs and sansa pimples acne no aya pafu wani e basa e ma wo anya akono enti mesre wo shave wie wo motuam wo tiri ano ha sei wo tiko ho titiri ye wanim oba bema wani mo nyam nyina no e wanim enu nti se sansa no e start se e ba de wunya nyina e skins me pacho wo e lotion ojo de no a obia no na de asa wa kakra bi na de bom na fe wo de afefa na wotwe no amu wo ye no no pa ne enumre ensa no se de tie bia no e be hye e de afri honom mesra pharmacy shop bia wura mo no wo betimi enya bi wo honom na wato ya wudu ene pharmacy wo patasia e bi wo ho Love Life Pharmacy Santas run about Gopens Pharmacy wo bantama wo benya bi boano ma wonu mo ba bia ne be ko Gracha Pharmacy na fe Kinako Pharmacy sunyane for de wonu ne be kire Green Light Pharmacy na Asante Bakwai Fonso ako Fojo Pharmacy ene Eric V Pharmacy mama phone number yi emma na fe bomodia ne frɛ na wonso agibi number ni 0241 820 270 obetimi nswa 0504 485 984 na wonso wajibi kama pa mese wodachi wuhia enti paba bi ne fa wani ekire university wanko bia wasam o maboni ti na Ghana Baptist University College say mema wasonte se wonu ma bi admissions no atum programs no eguma so lecture sections no so e very flexible your day your evening your weekend and afi your your day, your evening, your weekend, you have a no, and now the programs, no, a business school programs, maybe a graduate school, no, and honor, now for School of Health and Allied. And so, School of Health and Allied Sciences programs, and also so, honor pa, January, because in December, no, and you're running your courses and I say programs, Nina, when you're in fear, you know, I want to be my Yusuku, no, be shannon so, campus, no, do Kumasia, a be ever and Macum, and I feel being so a buakwa, me for your number, no, and mouse, see, and afraid, and agent to the movie open 0549 062092, obey to me for 0202 773 344, Nafi. Udachinti ye nyina yetimi apre na university ni yakobi yakonkomo atosom ye no so na unim se na anu nkomo ye di ya woba eye tiwa woba modern first na redu ana dabi mudi ne ye se tiwa meboa
Cynthia de Tewia na mditi wa ama wono ya woni wokunu nsenkaye bi ba mu ma abusua ni nyina ba ye mebisa wo ba ne mprensa ewo ha se ampa se de okunu no papa eka e wose be ma se wonne ne ba no akasa ne ba ne se modi mojafra woni wo ba no woni be ma no ya na wose da bi yenye ne mprensa so ene wonu masa aba na ne bisa ansa na meko wonu ho no me se bo modin abra betie nkomo ibi wey eye pretty lady sanitary pad what you see kama pa eye amoase abra wakwa fichire no wodi siesie wo hye no nso ma me se ye wo pink no ewo pink no ye heavy flow asase na e batatata no wodi pink no e be gene kama ama wo feel very confident na fe nso so green no so e ko from kakra no what me use no wey panty liners ewo eye full pack ye wo eye motherwort herb nso so ye de aka ho ye be bo ho ban free infections awodo nyina ho na fe amma a very good smell wo be yam kama pa wako fichire na wie no mesrew we a pretty lady eye panty liner ehemu aduasa wonya no ba bia mako surgicals wo so ba bia wonya ba ko pa wo betimi de atwa bosumi no nyina na wo de awie wo de eye obatampa sweet parent adult diaper enuni eye kama ataban no etre strips ni mo den ya wo de bo mommy ana dadia obetimi ada na ho ama wo adwo sanso ena sweet parent eye adult pant ni so eni we so ye won nketwa ene na kese enyina ebi ewo ho misra wada won kan na ebi ni so to mu a wo be momodia na wo de wani a chemo kan shi draglane wo benya bi agusto mu sanso ena kumasefo beba amekom traffic light me pa cho bebre shanon so ema me se enya niama we ya mabbo so inquire wo market cotton wo your baby diapers your baby pull up ni nyina no edoso ma me phone number ne maw ne friend we na woni wo entwetwe nkomo 0242 770304 obetimi so afre 0553 291477 na fe no wayo nesa abusua yankon komo yiso na fe mene eye oba no ono abusua no eni nkomo sanse mpanyifo mu nti memma won makwaba abusua memma makwaba yo na no mo ba ye tena asemi so ebobo hu di kowie se enko bayi eja woni mu nko na ba bia mokote mu asem no munko jinchire mu no mfiri won na nka de wo baye no so wonka enkyere wonum de ne kosi Pacho I didn't say that no e ka say everyone ya be hwehwemu no ha say nti be bia asem no firi na me be kan ne de ho de hwehwemu asan sada no anti moko ya nya monko hwehwemu no there be say adentia na branche ba ko no ka che say o so obi wa ha abranche ba ko de hia no no we ejuma ha no mo che so obi wa ha utumi hwe ade ma sa anti ya tabi eja asem no mo ya masam no adane ye kasi no power soro ha ya nkyekere no from ye kan no soro ha say monko de oba no kanu so wo jitum say oba ne ka kere say woni oba ya yesa de no ana sa no ka kere me na me ko bi sa no wo so o ma anya ne sa but wo mu e kantam e de wo ma no ne kantam wo ma anya bibia say ya no moja na bibesa sa no me ko ya me bisa do san ka kere say oba no we Iba no se ni nantie na bibi o na se ja ye ka kire wo se wo so ba no we kura enti enka manu man ba bia ye betimi anya no ne ne wakasa wo ko ye no a de di kan ye jampa choti wo wo so wo ko o ba kompaibo e no bebo wa mane so kompaibo na ko pie mu se wo ba ne de sei abema no de sei me ba no abema Philip Kwaku woni oba yi eye tawia aye mojafra bi menti se wonu ma mepa no kumasi bira ebefa ba ko akone de ba akoko ebe ba betwe ba ko na na cho onye sa na okai sa na mekan okay enu ye de edi kan enu kwa ne de na mate ana sa asem nkwa ne yate okay na wo se woni wo ba no wo ho no onu afiri ni pem ka cho se dada me ne me yire no ya ye bi o me boa sa okay na yade ne ba ye yi mu ya wo ba yi wo fra no a wo ka ne asie nyina kire no sa ka kire ne se kwaku aka asem bi na asem ni mu onyem oba yi ka kire wo se okobo na busu ama ma aka kire ne se ba asem no nka mu nko amontam wo se enye bibi sa me bo a
mi tie mu se enye bebi ogina no amene be kasa asem na me mpese obi bete nye se bia ni papa ti obete na me kai. Okay, na de na oba no one pay number bia ma ye betimi afre no. No man no de ma me mo na me ba me refi no man. Adentia. Me refi. So unti e frɛ me ye ho se. Onko no ho. Okay. No onko kanche no mbo no man no ma. Unti na ye ti wonu ma. E kakra no ma friends me sanya nka. Eti bra mu free akọ wo san na oba no kasa e. Free akọ na me kasa na o kasa. O kan den. O se wo mu de o ma no na kan tam se ye nya ye ho da. Sa o ma no keke. Na fa die no die nti no de betu wutirim se woni obeya ye bibi. Nu de ni nua ba na ko ba bi na sa asem ni ko si mu se. But so oba no nso afri ni pem ka kire wo. Oh, catch him so then he na ye bibi. Again o mo yo so mo di mo jafra. Okay. Ana o catch him sa. Na nipa no o kwa sa asem chi ni nua ba ne de. Wan ka mo jafra sa asem o kan ni se. One ni gba bi yare. Na one ni yire aka sembi aye bibi. Na sa asem se ahwe anka mo kwa kofa owu aba. Sana nipa ni chire. Enti ubo ne mpredo do say na fedi wo tesan ye kan say woni ne nya hwe ne mumu de o man no keke ene kantam. Say free akọ no na business kan no kure wo mu pa de mu si ya de no mu si ye ne de che mu na mintie se mu tua mu nsa wo se mu ye ne de che mu na mintie wo so mo ntwa wo mu na. Okay. Ena mu ya ma no o ma no le ye o ma no ena o mu de kan na me say o ya ma me nya nugu ase. San wo ka kire me oba no ne pa ebu ye no akana dwene na na ji da ho pa na ne no ka we na e kira no aka bibi foforo yi o ka kire me Taria ati say musu ya ko we de mu ti say okay the opanyini kan wo se ne say wo se ne ba no adane na no say man ntwa mo moja na emu mo ne kan tam say mo ye no mu nya mo ho eno so e nya afidika sie we mu ntwa ntro mene ne ba no yen ka hwe ene yen hwe me aware ne nhyase nyina mudi yaw minim agapade awo mi ko gina baabi akantam se mene aware yen ntwa mu da aware na se nyina medi yaw na atena se saa bepim samre na daw be na menya ana daw be na media ma me ba cho me ko ka sa asem ti me ne ba ne yan ka hwe ene anya hwe nso. Okay, mamenko o papa ho papa na moko ye what be ne wase be me yakasa yan kasa ndi me pese me bisa na asem kakra ade na mon kasa ye so yan tefa ko so we use telephone na we use telephone you say ye dey you ni share ni say won fa no man ko man ba no na ne ba no ye hwia fi e be frɛ no ne atena no kasa ene ne kan nti binim sɛ wakɔdi hu duma ka obe wadi mama na ba na ka ya frɛ ne ba no na ka ye ne na kasa okay di opese obisa no bisa na konfu no ka to so o mu addo nyame no ye di anu ne kan wo mu do nyame me so wan kan james o mu abo bibia di wo ma ya nfa ba bro ndinse e wan kan james wan pam so bi ndinse wan kan james wan pa boson bi ndinse wan kan bibia o de no kan kure ma no dandan ensem no mubuwa ya me pesa me kan enye ye bo me ni be bia o mu ware o mu kwata ane wase ni nkomo de ham bia mu asema na mo kwa fa beto kwa ndimtini majeza mebua. Okay, say dan say no baby asem ni pie no wa na wo ka che me say papa yi say baby wa ha na me ja ho ko no ye pie ka che me I put it to you say what should na on pese no bande kasa na me ana me dunya me say me ntumi nya sa da fi say me ko ye na say ni fi ko na say ni okay ya wada ne ba nti na dudu say ni aka daba ko na e ko na wotwenya sa na tie okay na mko dada ni nyina no say papa yi producer or the number ma na woni ne number mi number nti aden ko na wan fro say me ba no wa ha me ba ye no producer wasesa na no wo ka asefofro wan kasa gine yi mu dansefro na nka ye nya na no asem bi atie
Wosa ba twen ma kada ba ko na wotwe nansia ni se watro number na mame but me refi enu ko na me kan no mani de o twa mame me ko me fre kwa na si ba na jo e ba a mi o mi dem e fe me hia mi na ba ko ni o na ti ye nche ade na na ma na jo so say ni o fa de no ma na ma ni so fa mre me nem se se me ko na no papa sa nka o twa mani ya no pa ka se ye muna mini kasam senya na mije na mleto so me de me tasbi ayi kwa na atozo ndi se me fa inu kwa baja no nti mo si mo ni nyina wa nkai se waja number no ho mi bedu agogo so ndi mi ya asi kwa na mi si a wan dia na ma se emre na ma si Messi o wana faka ma kwa fa na ma ba ndi wa Nhyira FM Iti wine we kura na se ebenya no ne ye tie free ubana no ubana wo ko mpa ibo no ne number we ai onu pa le ko akra onye ho no tie wo ba e kire se ne number we ni number ni wa wo ba woni ne nkasa da oh se o frame ya me ne kasa na woni ne number Eja Bichi Osimiti Eja me say to you I put it to you say person minima de kro ba me person me kan si ba bia person e na oba no be kasa keke ananso se betimi amba se oba no wo ko ba bi no betwa atoro na kire wo wo ye panyin nti me person me kasa wo twa atoro ebi ya oba no wo ko ba bi no no di asem bra wo no wo twa atoro na kire wo enu le binti binje but ni pani de ukomo nene mi kase ho na 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 mo ba ha ko ye wan ko ne wo se opanyini wo se na wo kan na kukura ye kase ama ye de kokuru kase mu kranti asem no wo hu ya abo me baba na mane no enye no kura mesre wo ma me hu papa ni mi man ko no ho mi baba ko ne ko no me kase wo me yen ko na yen ko tie asem no mu firi papa no so won ko na me se awe me de sa se me de hu hia me enu nya wo na me ka che sa e chiri no ono no fa me chi do ko papa no ho na papa nsa chire mu chire ni sei se de na me ka no ase ampa asem na wo ma ka no wo ma hwe won asem an ka be kwa ko fo wu aba enti yenye ne den se wadwene na meje yenye den se iya o mo na me fe me ye kwa se won ko na won ko ji no ma no won pa sande na minti fe ya idu ai Teria ukunu no wona na ba ware biem oya ho ade okay abusuya tena se etun se aguso ba cho nsano ba odbla entomagona se mba papa se o ma mentra ni nche bi na ode ne papa ne nsama no nti wanso aja wonum de nsambrɛ nsano ko yi nsan ba na bufo ba mu na ko yi nsan ba na mso ja wade ja ne ba esisi ne ba tese watin wo be ya no se wo se wo ba no ntimi wa ne biem wo se ne sei mu de ni biaka okay nti wonum de nsan ba wo beje nsano yeah nsano de se wo de ba ne kunu beje ne kunu wo ho okay papa wo se ne sei ni ko se mi tifiri wa no obey wato na num fie wo so na wo ye ja de na wo ka you know avade ne de agu amfie num ni okay ti agu asa awade egu mpanyine na hene ati mpanyine ni mu a ebi nyira de tifiri won na danija ene enum se ja no fichichi aja bisa oba no na fe de wo menu mi kan kire me be se me bisa mase ne se ode me jaware a me ba na ode a chew pa ba se me nsamran me pese me bisa masene se me sa me tie mpanyimfo no na me san ba ne ba no ne dawe a me de me politics kwesi me pese me san bisa ne se me pese me san bisa wo se oba me ba ne ba nchifuo wen a mekom se me kotu abeno aduane ama me ne nkwala na di ye to so miensa me pese me bisa wo se oba no me ba ni jale we a me kotu banche no dia besi jale anwa ama me ne me ma adi ei wa no na mo me bisa asa mi asa bisa no o ware no mfie se ni me wale no mfie aduonu ni
Mwenya ubisa mi hukwesi na we here a odi ti wo mfie bi no. Me pesa me say bisa wo say. E bi na no ansa to bo. E ba cho say. Aja so no kwa na asem wasem no ene odi asemise yi wa no no. Eti bisa de obisa ye ni bi. Me say mfie bi onu ne wo are no. Na sa no mwenya ubisa mi hukwesi sisi no. Na sa no ma ne wo here utimi tremu a e de be pem say be o mu ja ware. Me pa cho me ba wale no no. Na oni fie. Menene bobra e ma ne je prot e di si dam kra ba akosi so na menene tim o fa machi e koton prot no me ko kan ho asem o ka je me se prot no wo je no na me papa nyina benkum me ma me nyina nifa enti ono ana ne de enti wato ni nya ne wie mankasa me toko so adi machi e ma kokon hweso na no wote wate kokon hweso ma ko edu nyeto du ana msement na bio wasa me edu nyeto so nkono no okwaje prot asem no ewa ose enfie duonu nu a wo bi sa jade wo bi sa banchifuo wo bi sa bia de roba besie no sa enfie duonu nyina he na wote ya na wo na tete pacho na ma kire no pacho o kire mu se wati kokko ho so nti ya bete wo dia na feso na ni mfie no na eja ni akote papa edie enfie mi nsane aja ni akote papa wo so die saa no mo de na tie ni na mama fo enfie kokko wura ni na be ma o mo dabre ma o mada ma o bobia o betra anu aduane o be na ware se de wo si bom kwadu wo ni mu nti de o kan nyina wo ni mu saa woni be ma na wo sei mbacho ya unsia nyina mu na mu kura na se na pew na ba kwa ba mu free kura na se next village wada ne ya na pa ne dem boa musa ko next town koko na se wona motie na saa nti utita ni free mu a tai motie sai ma kuma gudu na mbe unsia okay aja Bisa no na nkona na se ukaze mutu ya na mukwase na afibia ni mutu na se mutu di afibi wo kwa bia se me ba cho wa we ya we se ye china manfo nkurase me pese me ka kire se wa ya we se ye chi amanfo nkurase o ka se mo atra baby mba cho pese mbisa se ni fie on town ni fie no on town e fie no beton e kona na hima mi right na me ne saji a kire no so on town me ba na mentena cross examination me nice so baby a wujira nyina ye se 1 2 waton fie no plot no waton eniti na wuja na wade ma won san hwe me ma onye ska o tikoko hwe so no onye ska on hwe me ma okay enti eja bisa wo bai question ya me bisa no me de me yentem ginefo bisa no wa wade no ho na de wo min kan kire no na fe yen sore na mokwa makwa kan ware sam wo fie fifi ntia ware no wo se bi papa me wale bi okay ayino fifi ka kan ba cafe sanse mo mako faba ware enye nko na intina ye twahia ha ensamo ewade ensamo mako faba no ewade ntififi papa we nuna ne pese papa we wase no wase ne se ya no enkoma gwasem ene ko fa asem no nyina bae ene ne ba no so ye penne na kasa yonya ntififi no ne fa adwene won tomago no se ye hwehwem se ntomago ba no de bre mi ban aye ade wode ye bibi ana wode bre no keke se ye hwehwem a me no asem ne dia tuda ye janto a ne empa ya de sa ma o mu ni nyina ma mu asi na se santuma bu asem ya be kan wasem ya da ama ye jato ho so senka isi aware na oba na oje pi ko awie na ekiri no osaka se on wale bi okay aware sem no ya de na isi so de to so mienu sa mu ba pe mimi won de makonwa metimu ene looking at asem se de akwaba adane no mame I can put it to you say entomago de ehwinim per hospital ko na yenhwe yencheki wounds yenhwe wo blood system no yenya wo labs ni ade ni yenhuna de kodie potia hawo yempa hunwo yemfa mawo aware sem ne de enye agya nko ana ne ba na obi a wo am mpanyifo bi ofie mukwa munkotena so na munkasa de maka ye chi mu pese still mu ye hwehwemu a yebetimi a kire mbabia mmakoye mamba cho mako hospital
enti mu me time na so enti mu o pese ye mu ye wuro mu o pese mu ye wuro mu ewra o pese mu ye wuro mu ye aka kire wo nyina chi still wo pese by force kwata wa yira ya ye waduro nyesa ante o pese by force wo gitum say wo kunu ne card ye di kan wo sign sente sa wo no akwa asa dane no wasa ka foforo ye kira wo se ko ba bi foforo ko ye hwehwe mu ma ye hwe wo se chinchine a ye de ntomago na ye twabre na ye wadu ntuba hwe mu a mate ewi a producer be friend na ye bi na wa kire mo ho na makọ hwe mu no wate dada oba no nka me setting free but o sister obedam po kire ni mu enti de wakano no mpese me san to aso bi misrew sile ka me ni papa ya samunanka ye wase ye hwehwe mu ani ya hwehwe mu oba no ankasa no de no se mu wo de ya pa ya de sa wase ma isi mu nko wu enti wuji tum se ye nkire mu baby na mu nko okay me de baby fofo de sama ya o mu kai o no hu ade an kai nan kai ye ya masem we ho enye radio so na eti anka meka sembi nka meka bi bataye nkoye bataye baby amitini nti eye enti empire de sa enti na meka kire mo se monko baby oso ote no baby ekikira bo ho ni jahanu mame meka kire mo se sebe ye behu mu nukurenti munko ba bi oso oti asem no efiri ye no munko ho no ni pakro no so ka dane na no so man kasa ha ohu ba bi agina mo sa kwa sa ba se da bi ye pemu amu de ono ba nyini si ono so ye so de no wampe gise munko ba bi a kan anto ma de na me ma opo se papa de betwusin na ama wo sen no wate kama pa ya kire se ebeboa wo de a na eye omes me pacho eye omes original lemonade charcoal toothpaste me pacho say na tie anketwe kakra wom sanso na bidie no ebi ewom ya ye di sokodua kakra ka hunyane no bebo so ahyemu ma ye original peppermint no ni ni aposi we say bedi wakagina mu ebema wasere afi wo sia bia sam ye no nyina e wo badwam eyi nkanka wa no efi e wo sen no nyina no ebe yi ni nyina de afiri ho ama wo sen ho ate kama pa mesra wada ebi na ma me ne papa eni nkoda ni nyina busunya nkyemfa obi a ntimi fa bi ntwi ne se obi kumasi ya mepacho ye wada cutlass dan no mu ho no mu a obehu ye ewo ho no ye ne solid fm di hwe ni mu sanso na kigeti e Dubai so obenya bi ewo ho ye number no 0244710306 obetimi so afa 0243814661 eye kama pa eni tipebi na fatwu se na bibia enkoye emfama Promax do Ghana was a Trisco energy food drink eye kama empanyinenom emofranom vitamins no egumu B vitamins and a free vitamin C D and iron no nyina ebi ewo mu nya tu Ghana cedis obetimi etwa chocolate papa no bi wodi nsuo kakra fra na de milk kakra ka ho na wanunum mesre wo se supermarket bi a wo mu no benya bi ato Food and Drugs Authority ashenso de enso bohu na eyema obi a Banva stores sebuno experience 2025 no eba so September 20th ya mesre ye rabuno ne akobutin caves and mountains ye be coffee Monkey Sanctuary na fe yesa kura eye Kintampo waterfalls ne akwa koboye ne akoma ye ko distress what you say wadua ne obedi ka edo be kwado beba gate fees awodo nyina se Ghana cedi no ahenum 500 Ghana cedis pe brani nyina ye nko no pepe na bas ni tu ye wo eja mesre ye wo Eco Central Road ye ne Victory Baptist sorry dino and a bomb abochiri hunsen kan ye bia nso ba ye ne obeka take ni nyina no ye de wo ebeko ye number obetimi afre wo so ni 0531090068 na face 0261671686 Flower Kiss diaper nti say about time no nyina ni age fi se dura na dura wonu timi da amamofra no so da yie abafra to ho ba ye rese kosi no re no dum ye no a na ye Flower Kiss diaper eno ene be di wakagina mu pebi be oba no na fe esa amamofra no to ye ton aba wonu mu ban free sansan
kwan nyina ho san so na floral tissues so eye kama ya amaya no girls ne boys no eno na yede edi hene seseye o supermarket bi a obenya bi afei na wato misro for Delta pepambe bi na pese obetu bi koton e was 0243 033 033 na wo so waba betu bi akwa koton na aboa pa ebusua mame my mama last 2 minutes of final words the oka is asem we ni ntena so bi mu ha pacho intimate dwene ho aja me tie wasem atwato de na opese moye de onu beka na mi mediate ena was emu nkoye nwe mu so se wonko ana oh mejitum ebi o se ngo ni obeko afedi obeko enya afedi de ntie ma me kasa ni se nipa na okohu ade ne kan na me pese nke nya ye ko ho a okay na di kudu wo hu ni etu bisa me kwese okay so ne be bi fofo na o mu kase ye nko no ohunu hwe de be mi ntimi je se ohunu hwe me fo de waka no bi na sa se mu ankobie sa fofo bi na sa akoba me fo de waka no so mame eja me de me fo so onye ma de ntia me so me fo so Nhyira papa ile ba no aso obeka na nya no kure enti wo ko hu nipa no a wo bi sa ne se no course ai enye no course ma me da ba na me kansa so ho na ho no ne ye hu no enti no me de me fo so say yenko confirm wo ba me pese me ja bedwafo adwenchire no kasem o fo so me so me fo so pa okay evangelist ana ye madano me kansa ba bi a chichira aboa aha ye jan Toria ma ho ne DC wo se me say Toria tiase aja ye yakan woni ye adwene mate ya de sanwa ne ayefe na mo fio ye ti no krenu bebi no krenu wa na ya de sana ne ayefe okay enti Toria mo beko na opanyini woni wo nu akọ ba bi amokote asem no na mo de nko ye wo mu nko bisa se de oba no bebo wa amane no a de ebefiri mu aba no mo ma ya sonte why mo pa cho what you say Toria what you say okay ebufia enti aha ana ye de sa enkomoyi ye de ebesie efise esese ye no sa Facebook commenters abusunafo no kwa se asemi eni se yetina esokra biem obi se man Irene say I don't want to see them again and 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 again edosu bebe fi se be bia dam ye de eye epim ye no nkese se wa na epim na eyi etimi etoyi enti no said you can assume saboda phone nyina aye adwen sa pepepe sabre no ya bebo modern na yakopi work na ye ne doc akodi enkomo kama pa na ebisa doc se e de na ekọ ene what's up what up na ene wa bakata ndebe okọ bo we yim wo bakata osa ship cutting utili style e friend saying I say cutting the titifo of okay you work for you to na yonko but I say when we with you for no ashofo na ewie a 3p garlic mixture if you work natural health garlic ekroje ne dia ye do ne yemfa nkeja yemfa nso bia mfremu enintimo hoden no ejina ne naso na eye ntinim akomam ena moja mu adwuma o hweme utieme o yade bi wo ntinim akoma no moja nim de do American for the amount 3p garlic mixture ebo na boost immune system ne so the amount ade friend yade entiment na so abrawa no nom edupa bi se wonya nto bia me sorry abora pharmacy shop bia eben kope bito enye buso ni nyina enche na monom emu rent ni no ba yahodo no hwe se efi ene keka wa bia sisi mu ema moja ni afusam nyina ebe firi ho na moja no etimi afa ni padua nim se de esse na ene ye hwe mema apomoden me ka mema apomoden a prostate no wasem ena me ba beka no ansa na no ma me fa doctor number ema ebi awo ho pese woni ne twetwe nkomo checho ya de bi mu etre no waya krado o frɛ no obeje so na waboa number no 0248 92 8888 0248 92 8888
24 MPP no yebo prostate so adwene ba bebrete ni se prostate no yade utimi hia be ma bi was me de mini prostate o be ma bia wo prostate enye yade de mumma ho ka ena ya na akwakoye ensempi prostate de yade ajankopon bo hye wudwunso twa na se wo pe se be ma a eno ena woni oba edi namu nhyiemu a ensu na ekọ oba ne ho akoda ne eba ba bonten no na ehye ayesa ensu no ede amount edentini kwan se wotena ho emachimate wa na how bi eba o prostate no eba sa na akofo how do pi ede aba nipadua no eso na prostate no etimi enyini wunyini kwa wanim no na eno nso enyini kwa nanim udi mfinhia be se aduo na eye 40 years a ewo mpempen so bia enyini bedu sanso na free aduosia 60 ekọ no etimi nyini na afi ababa ye kese pa anya se bia busuan wo free mu ona na bi wo fa bi ewo prostate cancer ne prostate no how aba ho wonso de ne timinya how ewo sa kwan ne so enya sa de wo ye be ma otie me o hwe me wo na mu ya de bi ti se gonorrhea syphilis ompani enhwe etimi didi mu na ma prostate no ehu akana ne nyina mu no edro ba akopɛ ɛna mekanfo ɛde ama ɛno ane 3p garlic mixture bi tono nom sɛ bɛma na ɛmoa ɛmo prostate no ban ɛmfama wo yɛ ɔba na wotie mi atobi koma okunu na ɔno na prostate na ɔbambɔ kɛseɛ ɛmrɛ mu ɛma no nti nei ebi a wodwo nso ntɛntɛm pa kyan kane no titi oni anadwo a wada ɛma wo na wani yɛ sɛ kan gusu anadwo nso no account na sɛ wo sorry sɛ wo yɛ bɛma ɛnya wo kidney ana wodwo nso twa ne ho aka deɛ na ɛyɛ prostate no na ɔhaw abam na watutu meka akopɛ 3p garlic mixture bi na wanonom na aboa abɔ ho ban ɛde amaw obi nso wonom a wakra wo sɛ wɔkɔdwo nso no ɔbra ansa na dwonso no aba obi kyerɛ ho no machensa dwonso no kora wawie ne nso no ɔbɛbrɛ ansa na dwonso no nso atimi atwa aduro no ɛyɛ 3p garlic mixture deɛ ɔdwonso ɔse ne bɛma no emu ya ne ya ɔte se emu hyehye no wonya aduro bi na no ma ɛbɛboa ɛyi saa ɔhaw no nyinaa ɛde afiri wo so ɔse nsuo bi anyinya krɔgyen edide Johnson no akyi ayese moja edro no yɛ 3p garlic mixture se prostate no ɔhaw ba ho de sansunsanso we eba eno to nya edro no bi na no mpɛ ɛbɛboa wo ye nyina ne atena ka mu na yɛ kɔ simi na menwonso no ɛyɛ adɔso ɛbasa na ho yɛ ayɛ hi pedro no bi nom na ɛmoa ɛmo prostate no ban ɛmfa ɛmaw obi nso wɔn ma wakra sɛ wɔkɔdwonso wadwonso ewie sɛ yɛ den dwonso no entwada ɛsoso wɔ eche koko santo bo wansa wahya na ataadeɛ saa wobɛsan ne ho no na dwonso agye ne ho ɛyɛ nimguase yadeɛ ɛntena mane na ne so asɛm ansa anasa woni oba edi nemu nhyiamu asɛbe mu sane no wote yaw ɛwɔ oba manim ɛdro no ɛyɛ 3p garlic mixture ɛbɛboa abo prostate no ban ama sansunsunso bɔne a wohu we nyina ɛtini afiri so sɛdeɛ da ya na meka no ɛyɛ apɔmuden na hu hia yɛn ɛnyɛ dro na akɔtɔ anom ne nko ne hia yɛn ti yɛ boa amo atɔ ɛdro no de aba ho ban no ɛnneɛma bi wɔ hɔ na woyɛ ka ho wɔ fie na ɛboa yaresa no ma ne kɔnkan a ɛyɛ ayɛ de tudwa ɛno ti doctor sɛ menka nkyɛ ɔbɛma ɛnneɛma a wodidi ɛbɛboa ama ahobambɔ kɛseɛ aba wo prostate nim no wokɔdwa so ɛyɛ atatɔ fresh tomatoes fa yɛ aduane di nnuane no bi wɔ mu a ɛboa ɛbɔ prostate no ban ɛde ma wo afei carrot ɛnneɛma bi wɔ no ma yɛni ne sɛ mepɛ obi wɔ no ma wɔ sɛ mempɛnti ɛde aduane so bɛyi ne nyinaa to agu mia w'ani no di biribi na ɛmoa ɛma wapɔmuden pa ɛyɛ fresh tomatoes carrot afei wodi watermelon a ɛnyina ba ne ntumu ɛyɛ duro wini nyina efra nwane no bi woni ma mabobɔ so ya ɛboa abo prostate no ba ɛde ama sɛbe ma afa bitter cola wotika mu na bi betwa mu amese mu na nichie tobi na kodidi na ɛmoa ɛma apɔmuden pa ɛma wo prostate no ɛmfa ɛma wo afa 3p no ɛnya prostate nko na ɛbɔ ho ban wo yɛ oba ofichi kromu ya no ɛbɛte ne tɛ ɛde ama wo pressure yadeɛ na ɛte wo so a wodi ahyɛ nneɛma pii na ɛyɛ wo sɛ no na de wo kɔ wo mu no ɛyɛ mogya ɛntimi ne afiri sane ɛna mu nnuane bi a wodi nti ɛdure bɛboa ahwe se wonti ne wono ban no emu bɛda hɔ kama na mogya no etimi akwa abase de ɛsɛ stroke yade ne nyina ɛbɛkɔ ɛyɛ mogya ntimi ne afiri sane ɛnkonkwa ma wɔ adwen ho a friend cells ne nti adwen ne ntimi nya mframa ne nnuane no ɛmfa ne dwuma ɛna akɔfa saa ɔhaw no ɛde aba wonya dupai bi na no ma ɛbɛboa abɔ ho ban na hyɛ ne nso sɛ ɛduro na bopi abɛkɔ akɔtɔ no ɛwɔ to a ɛhwe wɔ a ɛbɔ mu garlic yɛda ho no ɛyɛ kɔkɔɔ ɛna ne ti no ɛyɛ kɔkɔɔ ukɔ na obi de garlic mixture fufuro bi kyerɛw wotie garlic mixture no wadwene sɛ ɛno ade a ɛnyɛ noa sɛ wohu nneɛma mabobɔ so ipa ade a
enya 3p no kwa akopem so obemu de mabobo so yi ansa na wato aduro ni bi ema wa adwenya wo ntanta wa bibiduro na wa brofuduro na woda so no ema ne ha obetimi anom 3p no 15 minutes aduro bia wo bia obetimi asan anom aka ho a enkofa ohaw emre wa pomoden enye na pharmacy shops ene bebe eton aduro wo man mu bia ubowura mu a wonsa ebetimi aka bi ne momo pani duduro mu dia akra okanshi for wani chere Kenswalk Kofi Sam ena Angel Herbal Ashaman eye Weatherman Pharmacy Tama Community 5 ko Little George Madina Health Alert Clinic any post office no MD Animoshe Kumase enko Kolinak Herbal Dani Herbal ena Chris K enko jene die ho eye Albert San Herbal Takra di AA Mensa Kofori dia Gapson Pharmacy Wamuni Awe Enterprise ene Cathedral no MD Animoshe UDS ko Charles Herbal Tamale eye wo Fakojo Herbal ebe Electromat no komia ya mabobo so nyina ne bebe eton aduro bia okwa wo se wo pe 3p garlic mixture eye garlic kroje ne dia ye aduro nti ebeboa ama wo apomoden pa me sorry so dia doctor number ena me di chato okay so fa number na emfere one ton ya de na wonya anu aduro se de tie bia wo de cheche mu kire doctor wo ya doctor panyini pa enu ti se aduro ni mpo entime nsan ya de na ohunim de obekye wo kwan a wo de fa so freni sisi a na obeje wo so e wo 0248 92 88 0248 Idea 3p garlic mixture eda wo de aduro ni be best studio hands you the top cause you be say in the last 3 years oh doctor we have you doctor work nkran eba no my so be that is now your copy work aseye na ye koje ayaresa obi adie mu pa saboy ye betwa ye ho kakra na yaje nkratro na ye kona ye ba abegyafo adwin kire ye baje wodie no ye baje ye bedi ahoma no so atom ye ntwa ye ho nasesia Nhyira 104.5 FM. Kobo mpaye maami am start adwuma no. Ti me start adwuma me ankasa no me ye. The frame master amwa na so for amwa. Ye fra ha no mo amwa with mobile service enterprise. Adwuma ye na ha no ye spray car body waste spray car. Ye inside learning kama oka bi wo ha ni spray car ye kama pa ye nya adwuma basa ye adwuma sin adwuma o me master ho no mo 7 years we are me pon me ho no ye adwuma no wala gi sale ho asaf market ona na me ye adwuma no ya me adwuma ho de na ye bo ntabo na ye de adwuma no ti ya nya me adwuma we are sin ye me sesa no that one ebe we are sin na no no ti nya machine be friend woven ye di bi so ba nti nya me adwuma ya treshim e wapem so ya ayeye adwuma no ha o de cars maako 100 kwa ba bonya ba bi dis ye adwuma kama pa wa ha me wie school no na me nya school an kameko basa tam na fie e modern ti nya me na madom so ma me wo fa kopi amona no ana o me de beto adwuma mu an bi sun adwuma no me sun adwuma no so wie no wanye maburo o beto afidie man bi shop no ye de mane ti adwuma na na me kura mu a wasaf market ne nyame aduma etima ba be adwuma ne kakakase me start adwuma no de me pon me hono me pon mo master on mo 7 years na me boa me master 2 years me boa master 2 years na nyame adum bismi nya ba bia ko bom pa ye ma me start adwuma no ti me start adwuma me ankasa no me ye adwuma no 24 years ni asa nyame aduma ti me sabe bie company we kesese ti nya se ahase no ana ti me ko yesi machine a edi twafela ti adwuma ne ba ho se fe ba ne de ye nsanko an na twafela no ba na de nyame adom ye machine edi twafela ye machine edi bulu ayi no nti sisi a no gu 4+1 no na se what must am de car nti bibia dry no ti ma aja ko she wo vi no aye
challenges a woman say on say adie bia obehase bia no fa easy the premier na KTI nkwana na ovi asa 1999 seconds SUBB wadum asa na nipa maako bi SUBB enti na emani die kese se be se mkwa bruchi kra kokotena okoye adwuma no na committee me beto machine bi but me try best 5 times me nya bisa na ewurade adom paiboa na ewurade nyansem no nim die no obi ekwa ma me a ene metima nya machine a me yankasa me hu se metimi di ye adwuma ma adwuma no ye se ne na me pe no ankasa no ye machine so use no kromia no the whole machine bi no eto ye machine we ye quality machine a just all the care we na usua bi aye kama be you ka be pie no because e di flabo che na ye bai I want say adwuma bia when nen so customers ni do oba o se me de me penisi a chire ne mu adwuma ne ye woni ma papa ye de adwuma no pinti papa ho the first class and your second class into which chire ne mu other ones na aka na de make to say ne de minti menye enti make sure ma hu say car we pinti say ne beti ma ye de aye enti me workmanship no kura na me fi say be hard na metes right there I must say be adwuma quality na kwa etima ba because your cars in wo pinti a can enti che won sem kura na wo sen ketimi nya be 7 years for 8 years but we bo pinti car 1 year pepepe na car na e pasa e fa be boy na car bila for no so na masa ni ma won na ere etimi ba but the cash nya me ni no ye adwuma ye na ha no ye adwuma wona de car no kwa ye bitima guarantee ama actually tato so se adwuma ya ma no woni biansi oba time say car no e 2 weeks ya 2 weeks no obeba na are you ready e 1 month 1 month no obeba na aka na e obu akwa mtimi ne kan say o ka na 2 weeks e bi kwa na be 1 week na na e bi na ma for say ba be fa o ka e di no kure e wa adwuma na ye de ye ho nti ma wo bi ama na enye problem ye de e wa ye ha adwuma ne de ye nya adwuma fete bia ye adwuma wa o de kwa e sa de adwuma wo fe de e bre enye spray ye o ka bu a ka bia be ba na o so bia obeje 100 cedis obi so obeje 5 cedis na say 2 cedis ya de aye paint no kwa koto de aba be adwuma ma no emwa wo acha 6 months 1 year na ye basa ya ha ne ye adwuma ne wi a ye sa polish car no broni kan bi say was wo was car no maka no ye de ye kama na so do kan be ko no na say edin ko bi ya ye de papa ovi na ye de car no ko koshim no ovi be na de car no ko koshim ye friend spring boot be na de car no ko koshim obu ayen se san so freta yen san form freta yen san chemu freta ya ha no every 2 weeks bia yen san fretas na wo machines no se fin bia metoka no so enti wo be yu car no be pie no na car na ye kama enti na ma ye adwuma no ye sonkon wa ha no enti ma ni pan bibebe de adwuma free brono so ne mantemo ne tachiman enkran obi timi frem se me fa ne car won kan eno akwa na ma mo so mo ha no mo hu ya obeye adwuma no etini ye de eboa ye kura na ye spray ya no opanye se o ye ka wie na se o hu fort go ho wonenye opon se maji wo adwuma e bia me je wo se 10,000 na me spray ka ni wie na me yi ka ni pie na me hu fort wo ho a me sa sande ka na ye no foforo asa mama ka ewura ye de aba because asa obi a o ye no kwafo na se woni mo adwuma na ni su bia na se o ye professor bia no I was say adwuma na wo ye no emu obi meche wo say aha anyi na se ha yisi o se wo quality ho na nipa ne be fa ka na nipa ne ba no na ni jika no ma me se makoma eto me yem me se me ni jipa mo se adwuma na ye no etima kakra me di tu ye ma no ene mo fra mo abesu adwuma wo bi no a ekɔ ne se omu ni abotre ne twen a ye di adwuma so o de gan hye ne nsem no hu paint ne ba ko mienu gu a ofiri se wo hu adwuma enti ene ye mekwa kwotena wo vi mu no me prepare makwa kwotena wo vi mu no ato paint bia na o de aye adwuma enti e mo ama ni pa bebe we hye o ka no bu se ka na pempem na hye na tantan eso no kalanko ene nche mu kalanko enye bibia o sika ni ble ene de sa ne mane na eba ye meka se me start adwuma we almost 26 years no nyame ama metima bibia adwuma we ene se na fo te me dis kan ni ble chi a kamiti me bibia adwuma ti me tun kola ni na afo se wusu adwuma to bu asesu adwuma ni ye su adwuma ni hu na pon ho ma master na nhyira bi efiri master ne num ba obi a no wo nhyira wo na ma ne komedia me master nhyira me me pon me ho no me som no na ma ne nhyira me
I'm posted at men, and I made my bedroom pension. Many Suadin who pa me pesa me when say the next year to next 5 years going there. And you conform me baby what remember here. A man fat training school na Baha. I'm a man for a baby singer and San Juma. Because you're the stretching, you're the air conditioning, you're the fitting shop. You're the sunny many na bebem. I'm will be at my bed man. I'm a Pemsia, I assume. I'm with mobile service enterprise to me can afford my blah, not what my baha when you move acid. And you say being could be I'm my everything and a Jumano and collide no yet more hanging. I'm out to mobile. I shall occasionally a Pemso fair junction. And Manan Eba would do filling station one for if you do Yaco so. We drew on fair junction one, if you do Yaco so bar. Would try in some Bunsubuha, we do another somebody to see one. And I will take a sooner bar. Obey PS now. I'm out to mobile, a big company in Dino. Baby, I was at Obaby and direction to Weber. Nobody Vigasi was say, yeah, show them kind Bible, your GTA, never empire, nobody could any idea. When you Fifi Benji comment to me and kind and far and my menu arena Sabia was a soft one or the son, your mammy, na acquiring a side chick birthday and a dear mano. Cocky solo was a mower for P. Fred one muscle for daddy, son. Now, just say, one more couldn't go for almost a okay, my name about so say me calculator na ready. Yeah, me calculating na kama pa. Bana yini Victoria Jewa. I say we dey mean house of one Saturday bia. Sa bana yini so I show maybe and but say me tete a bit. Okay. Commenting but be a Kakwa Bani and I'm happy. I'll say good afternoon. Ya Joe so edo the palm. Now was it so for not to pay for giant. Okay, ma me call at the force on a famous to me. I am in terms of Rahman so much also what drink. Lady, young call papa to be young qua. Hello, anyone say. My main call Yamania or the only Nasoni, no case. Yeah, review friend anxiety. Okay. So I am and yeah, dear Sabi. We didn't a deba. When you pay John Sabia, or because I sugar. When you say, who did the carbona, a bamwana sugar, and I say free genetics and I be better. Anxiety, dear, every fear and a deba. Now, fear, I want a deba when some and a deep fear and settle within Impa. And to what one I say, who told Swa, Mammy. Your friends say Luke was a deal, say Luke will travel. And be fear and panic. And I turn so. Okay. And then no, you want to say, and one can say, one year, anxiety in the end, say, and the money roll Musana. What's why? And you say, me a dear pain. Sir, I dear making anxiety, a dear pain. Okay. I just a metina came cry driver who could speed. Mr. Driver who could speed. I don't know what speed I will be a can be a me. Because a bus and I'm why a kaka. So one show now, Doctor BPM. I want to don't buy any some of my pressure drew because I can't know nurse. No, no, cost on Sandrona. A bemonia pressure said the Ekana. And it's your mammy, I didn't know play tricks on her because of who say, Beman child, the end of the idiot. A crime be as soon. I was some audience and I work around the bachelor and some in the Monsignor said you. Now, what the bachelor is having paying me any day. Okay. It's the same. The mind is playing tricks. It's a begin any panic at an enemy. Okay. Cancer on hospital. Doctor say Omo hospital bua. One way ya doctor papa. When I sent in a free baby specialist. Yes, and see they work so no buy a drain and what tie dia. Me nua ba na ko benya na hoto. When na fa hodie. Okay. Yes. Also what dear no senior. Yes, my boss. Good afternoon. Yes, lady. How are you? Oh, I'm okay. Have you eaten? Oh, since morning. Oh, I just ate a small egg. Small egg. Yeah. Like a kokokosia.
Okay. What do you say? Oh, I just use it as a tea. Okay. And bread. Just use the egg as a tea. And bread. And bread. Yeah. My bra. Yeah. Okay. You know. Nana him am paso. Pia. You do like to feel like in that. Pia. Same come to Abrabo so. Underable. Take it. Can I receive it? I receive it. What to remember what? Now what oh, what is there? Nana him oh papa, I said them. But some man who saw my near fool who member and Sabbath. The bossy and Sapon Krumana, oh mammy, and deliver a baby. Yes. Oh mammy, oh way, my boy. Oh mammy, oh baba, that's happy a cocoa, and the bow. But you're going to okay. Doctor, one doctor about what is soda. Doctor Mob want so. Okay. Because Doctor Helen no for pen. Mama pen and I'm oh, you just give me your pen. Give me the one of your book. Exactly. Oh, fantastic. Doctor Helen you know easy. I say what do you know they were? They know. We are not catching say you did that so friend ka friend ko. Say you na ba so. Do 2 days. I don't know me trama on we nya obi. Search your pharmacy obenya bi. Pharmacy no try the whole Kumasi. Obi ehunu just ono ne ho. We for one na do obi aye o. Ko drasta. Na wuni na ko na wan fa duo din anko. Na ko gina ho. Madam Nurse ana pharmacy Mr. Pharmacy. I say Mr. Pharmacy. Your friend Pharmacy. Your Mr. Pharmacy. Or tis Pharmacy. Your friend Mr. Or your buy your friend Madam Pharmacy. What time na ko na hurry. Na say ko gina ho ana me tipa am no bisa o. Ya wa numu to. Adona ya spell na o bi kofi. Enti se ni pa wo ho na ya wa say bibi how. Papa panimu at your age. Who can say papa no ko dey aka meka say oh yeah frustrated and now your friend autopilot. Okay. That them look at him. You the money na park so go pay there. Obi akọ mpaimo yen fa ni omo o ti aso dem a o mo for there see to my cap papa we ni be omo mo bi da nti sanko for ne je omo dan ya son sa de akogina nsuo ho kasa me yadi yen se me yadi no to make back make ni yadi bobu we aba no na ohwehwe gum me yadi yi nsuo bi o de ma me fa nsuo fanko na se me product wa dun na wa dun mu nye mra onzam ka to se udu aya abrepo market ho nkonkon de yemani okay we dey fast work ko sympathy dem ekwan ho okay we ya do dance back so no san far right okay we do asofo no aya na standboard aya Ghana flag bacho me hu ye ama we sani se ba bi etwa na do anu so ko say asole na nya asole aya fellowship so for me fellowship okay fellowship for na gigi scam okay oh you know because na say it is true I see you tell me so for pani no to make me say o to make ya pan kese bi o ko na do na sisi here to kakra no to make ba ko be 5 cedi o be to 20 into tiwa na o kasa so for no empire jamis ya kan say anamo bia tu ana edin kudu abra me no make no na o ho na ba ko say sa so for no tu no so ton ayewa eno ta eni moko duma mu din wo ho no na so for no bumper bo chasi mi chunichi we so tiniti na se mi anu fe na wo ko so for ko dan eni ko akonfo wa bebe papa ko ye do ko gina so na wo titi e do make a pan wo ko to ko do so relax ba o se mate nyanka school say ya na wo che nyanka no say ya big mama ya ko ai Ohemaa medase udum say so wa mo wali anawa yeah ye de bedu sa so for be invite ma me ko to okay
Betu nyum ya na osimame enkote office. Betina wa osimame. Ya Nhyira hu owo bi da so pa na say papa ho. Money now. Say ya o. I'm say shofo. Na free work papa ho. Tintin for uni sika. Ka tell me say na ofi am. Na me nko empefu ye meto so na me matena ho. Right. Nti I say ma ya ni da ho. Bara kwanche wo ho. Akwanche wo ho. Ti Ohemaa e. Ene boys na aba no. Say sika no mo gi a. Bantima baby for was saga. I want to be inside. If parliament and no go. What you want your council no no girlfriend to. They need to sako. Any asofuru bebre anante. Ye ni mo ye no mo ye. Papa opa. Wo ye ya no papa tadi abbo baby. Oshem. Wo ye na mama ya wo ye. Okay. Unsa madie ye bi dia dance sisi a. Yeah. Ye de woko. Inti ye ma ye mu na wo. Na me ntamre no. Hwe sofo no. So we TV na hwe. Uko so ba for bi nti ne bottle sika na ba beje. Oh, when dey say, dey. When do you tell me apasise? Oh, na say obi ani dey kan ye dey. Ye njada njo say ye ni. O je be kirem se wo pe a. Wo dey be kire wo die. That's it. Na so nje. So for we do again. Na no why you no ka so for penny one. So for we no ye aduma. Oh, no kwale so na ye shi na che. Onu de onu kwade. Ayo omo hyehyɛ. Wo dey mi se mumela. Abusia me ka ho man sisi ya na so ma mente birthdays we say free honnom ene wudi wa woda me go show happy birthday nyakopon wonye wiye epa Anet owusuwa mponsa Anet owusuwa mponsa wo ye nurse ni wa Danko Ame Health Center we Kumase we fi wukunu ho ye Christopher so what utie your pa na your birthday until we show happy birthday big mama say we show emma no Anet de no me timu biem Anet owusu wa mponsa oye nurse ni wa Danko Ame Health Center we Kumase we efi wukunu ho me pa cho owo kata owo show happy birthday vasi amankwa boaten so ene ya woda san so na mama se wa hairdresser e wo bantama ene eye wa woda ye we shi mu nyina happy birthday mekwa homa no so sisi ya 0358188283 03220835818283 wadwen won komo ya abafie ha ine hu eye sei mesra wo ya mani kontiem sebe ya wonu ebi so betimi abaso obi me fa ni odi kan hello bonito me mami wa papa bi me da fue asunje nka evangel dignaf mama bigini mama go to say bebram on so pa Nigeria contract me bonito opa kwata na champo girlfriend fatu oh no he minim adifo no minim obi o ha se go si nyame afre me ne kan bi se obi o ha no so na friend sofo obekom na ne nwusa na ezumi so ho na baba grati fiat bi wo ko 70 good years 69 dia bible ko aka yen fi odi amayi akika ko denu o kan bi se yare nje kan ngite no baba be bom na ne ba no so anya fact for so di for akwa ne nti onu di anu se de se dem predia sa akota di wo gbomu na bantema timi se ma ye ni emetimi aye se dia tie bia na papa so mo ni na kan ko jiska na yeshi akola si ne tamochi na so be champo bro fa ya di machi wate ma ko jiska ma no na ba sipi yeah, that's it. Hello. Ohemaa Benewaa, good afternoon. Good afternoon, Pato. Yeah, Balebo Akwesi. You saw the Pato, you say, young boy. Yeah, in fact, so far, I'm making away. Papa, I'm in Nianaho. Instead of so for my Gigi, I'm off with Casa. In fact, Ohemaa Benewaa is how it is.
Oh, papa nsika na de ebi kwa na sofo no wanye wo de mpunya botre papa sofo ye hwe so obetika kana no masem ti monto mo. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, Medofo. Bashana hoye. Boko na uswe. Ni ato media na DJ biology. Oh, pacho yeti o. Yo, je beta semba pa se ani da hono wanye. Na sofo na dia waye de. Oye. Isi sofo ba sajuma dino. Amu ya sama o ya sajuma kujuma. Nti ese mo a wo mo na o bai. That's it. So yeah, that's it. Hello. 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 Pacho yeti o. Mana meka son kitu. Edu baby at times papa for no edu se won fi edu anymore. Nhyira FM. Because oko baby na o yare. Se na be ya ho to be ba na o hwehwe. E na papa no se nfi we animu kakra. Nti ono no ehwe ahoto. Be o ni pada sani na ato no papa type o. Unti menjene mkono manje ni sika. Unti mesira omunkano ho na manje ni sika no ameda wase. Ye da sepa ebusua se no miensa ebo na we hu ye wadum TV na ye ne wo edi nkra no hye no so mo se dot ye ne pomponso pa wa santemem ha edija ye na na akwa du otoso miensa ekwan no ye kyena enti koba se kyena we hu ye wa fidie so ye nyina ye kosom ye ko eye menhia kotoko hini ahimfie na yakoboa na yeja nana ekwan kura ntichina no wode wa fidie no eto Adum TV na wehu ye se yete ha yekosum yewura yesuma santeman na fe yakọ.ye no so ase tihye no so pa ma ye na hye no so se ye wada bomodin se dantem na akukọ dantem a wonya amane enti sonson wo homedin e de Ohemaa Benewaa ye demo se de fiada yebesa ba ne abeto adwumadie no so yankopon wo hyiamo ye de ye nkosi no mensa ebebo apemu metoa nkomo no wa homa no so. Okay, hello. Medofo wudi baby afrefi adawo man na nke ko shata tiba bajiwa now yo mpacho yeti o ayi nya bo asin sila no sila gina tiba di da so ambola te na ka ni ekimema tanti tanti ni ni mtasofu ni ndio ana soni tanti ni na sofu juma yano ya sobo wote ni mama konsio kama mwana bu atraze ya bidabida na kwa hiyo kitu ya Dieu so kwa leo uza adafu tena mama ni mtu na fema ya Nhyira FM. So yeah say okay, hello. Abuja. Medofo wudi baby afrefi Abdul Ishaq na kasafri ajira kimpo. Mami ya kukuru mbote na mbudu. Mimi ba ko sha. Aka mekanise ewi asena nkasa ne nipa bia a wuye nipa bia oti asa so ya ayesa wo utimi ma wadi ka wati ase enta ho ma obi nko high hotel bi nko high bi edan bi nko tena mse media mi ye sunsumaduma na wo di akire wati ase anyankopon se ba ko wo fa kwa wo hye dem na obo mpa ya wo sutio wati ase na se wo ko tena wo obi wo kya ma na bua na so no de onye krado se le baba be jiska na ma papa no onye na adwe masa ewiase no ade kwa na sofofo no mo tisa papa wo ho so bone so sofra eno kwa die ntani madam wase na guma pa mo yenso ye da say right. Hello. Udi baby afrefi pacho ye femi no digital no life FIFA dance for che yo pacho yeti o ma me bomo baso pa nakaka makanisa juma pa mutibwa asante roje no mangana na popo zo kushinja nakaka makanisa no kasa bi ana kata bi ebe pa emission kata popo ebe pa baba me da so right. Hello. Ohemaa papa bi ahun ofe wo Zaida. Oh, pato be man. Oh, so be say pa de anke ni malaria beta.
Nice. Everything you say, wow. There was the one say. Who bears are benefits to be the babao. Ramentia and Aja Frederica. Ramentia Nanamo. Tio Papa, Riana now. And I miss B or UK or the Tio Pa. Oima. But with the million Nigeria, friend, of a quarter do the Chilova. Na, you just blame Papa. Oima. Acquires a okay team. Now, won't be a boy for my back and all the Buzuma. Ubia with your becca. Papa, Sana Yariatia. Sana Yariatia because Ubisa or Quaco Pena Yarisa. Or Copena Yarisa. So, quite a young Womeka. But I knew Yazika was Shimono. But Anna Okano. Also for now, it's a so-called one of the amount of benefit of the doubt or Jimsika. But set aside, yeah. And memory, as you say, and probably about our fast that point so ADD. And I tell you, I can't pass a jelly shoes to say, Yenya and Crawford, or my almost or me are soft ones, so or my are floor. And also for Gunsa, okay, or go to buy natural because of the Bible, they try a child. Milky Yaba pay or G. Or what come in the but you will say, so be pa. Now we did the Sicassia. Only more yana. Only more ye. It means opening about another yourself for me, yourself what. Make sure ye. So, make sure ye, pa, because, and I said, you go for this today, Yamijumana Katakatoma, book of Fofaso Kumano. And now they get over what that came. There is a minimum and quiet Jumadini, Jumane, Nigeria, money, Quatamode. I said, Yamma, as an as I Into Papano, yes, it's in no. You know, I then you thank one call. No, you just got there down on the dear. Ah, yet it's so good, dear tree. So look up, I do the chapel. Ohemaa Benewaa Papa Bia, one side da. That's all I can okay. Hello. Me walk fast, ye. What very? Me walk fast, ye. Wofa a jump of broken. Wamu House, as you can watch it. Council Pan. Yeah, me walk fast, Akosia Pukuya, Dalia, Upuri, who America may move free as a church mango. Amazing games for market. Musa Cobra, back with Michawati. Now, more fast, Wofa broken, Mikasha Rodeo, so 26 years, song, coming in pa. And then we can pray, and you pray for. So for beer or radio station beer da abe preaching on one number alpha course no or and then I make a play where you crumfo and maybe you know to the code and abrinya it's from omuchi bi shawo ewo na omunkala and I said a safre the nipo back obetima frebe 7 times and I be fresh so for the flash of my the first free as a nipo penwa na efre ti so for be about radio station Yada, yeah, what did the number but 2 gas young Francis no, where Cromfo or Power for radio station number no, and 2 gas, 9 young fair, many patrol no original young fair and radio, where Cromfo or your Ribalao, Bacao. Okay, you just see your name for a deal. Hello. Hey, Ohemaa said you must suspend me for. And yeah, me say from Mano a Boko Benku must watch it on my internet and so. For example, Bojana has a more me. Pacho. Oh, Yamiasum, you ain't come on. Sir, Kajetia, to the bottom for send your move you and say, there be a young Crawford and Crawford, so there be a Umia. And you know, and sorry, Papa be brave or Honma, if I could change Yamiasam, the Atnas, your boy and bra. I mean, Yamidi, only partner must see in what GF in Sohemon. Ya pay me be a quick. Some Crawford so a human you are into almost one dorsal. And to be the cheap plan of Bata. No, what to think about the Incunya. And here, Yammy in Naho. Let's uncle for us over we ain't Jeffy. Nancy will be the big copy by this. Get no air cans, Marcus Yammer from good grant why. I don't go to against the man. And the month as our crowns 1 year uncle for now. Woman don't pass a semi in Fifria and Crawford to me a bit. When Yammy Juma.
yenso yeda se memfa be mienu bi enso so na fe yenko hello Fudi baby afrefi asundian kan wo me ka zafri ko ulai me do fo yenko me to ma tawo afofo na bia na me ka kakra yele nda bia wo ba mo amu ho ahmana timba ya afere na ya hamba cho na twemi edi sabi ya hawadama ten ya sabi o papa yi ke wu rani enti ayi akutuma ko me ton 20 cedis o ma me ton 9 nkoto de ne yam ya ma me de srasra so afa de dru ba bi no ni wu rani a jira se me kokora ne enye mewu na abra osofo ba ko wa we frɛ no no a wo se enyo on de wa ese police we jina dana no ntu ko wuram no wa kasika ta mo jira wo pɛ wo benya wo nyo no afuma wa frɛ na chance dina chi kwa ji sika brent no so du achi ti se police wo fa ma no a on sa na chi me ya de no ye o so wa yire ba ko etesi 800 meto 9 nti 32 billion wo jina twice ma me frɛ ko ufuo e mo mo sendi mi sika no ye do check that young what the brand do you go jina take nsuo bi so me ya sa anya wo fom e bom pa ye chichiri ya si ya ntuntu ya nka ne hia ne ntunkore ya tukuru e gota beti ho ba bi ni tese akwankyere no ano no bra ye ko wura o ye ko me nda odo ya woda wo be ye juma me nko ne ya woda ya tesika na ba wazi ba bi ne kwa ko na ko wi papa na nkasa no wo wu no e na aka na nkwala no nti o me ya kromfo ankasa me de sa zi ye hia me mi ntiri ma ho e me kanti enye na asam ya zin kam ze ba ma me fe ozo ni sikam de ba me ka se bia me de ya na be kasa na papa no be wu ase wu biem abotre ye be producer afa wo number ne be forward na ye ne wo akasa okay na me go filling station wo maxima wonu mabiem kuha ya enyasem ketwa chese pump attendant no ne manager obietie den na bi we broke sister ma beauty we bom so gate na fetachiman sankofa radio 98.9 Watakrade na Virginia USA Solar FM e wo dunkwa onofe Amazing Grace Supermarket okokobra agogo market Brescia Italy na one enterprise e wo obuase yes visit office hono enyasem ketwa oden chem e wo kokobra born to be a winner asafu fitemu next door fashion will top high Master Augustine wo bomsu gate Master Tola wo kodie krom de duakon konfanoche nurse fo ni midwife wo mo sukuu ni mu nyina ya damasese mutie banti madwom West Coast edwom ho afiako bi dwom abinchi enyasem ketwa kora na eyija market swami jom moye ni nyina kronum jom moye boy adoba fo nyina moye boy pato laundry services just asafo enyasem ketwa na udu edum Malcolm opposite honum shops na wo ho na die me say mo why be twem surprise one day na ya ni mo baba day mu e wo hodon pa wa wutie mi so minim se wutie mi no de meka nyina ne se me da koraf mo so ye se mutie ye de ye da mo se ensa se de da ya ne ye ka kire mo ye ni mu na edi dwuma no enti madwenkyere na carbon so na carbon ho oh wow so for lie Saint Anglican so da nani mo okay mumu go be hwan na tie ye biem na me ko ehfo okay amani toilet no okay mu betie wuntie mo den na so ko le mampo ma bi ama okay all right hwan biem so mas wa biem ku biem okay abisia yemfa afrefo no ebia biem se de yaka kire no tena yekosom menhia hwe wo huye yeko ABA Herbal Center yade bayin titiri ye ne yade Dr. Atena say yade no tibi Bobby Presbyterian no de Roman Catholic ne yade yezo doc yenko ye ABA Herbal na tienka ewie na ABA Herbal Clinic de bia ka kire say baba ken yade won asem na moment na me ka kire say de kan ye nyambo ochina ye nya adwuma ochina yawo yenya adwuma nemum eda fiada ye beye adwuma memenda nso no ye beye adwuma
kwasi da pɛ ɛna yɛnyɛ adwuma na ne nyina ne mum sɛdeɛ ahyehyɛ ne tie wɔ asantemante mu nti no ɔkyena ya wɔ ABA Herbal Clinic yɛnyɛ adwuma na mum dɔma ahafogɔ so bebie ni branches miɛnsa wɔ nyina bɛyɛ adwuma ɛda ɔkyena nti mo amo dɔma ahafogɔ so ɛne bebie ni nyina mo betimi akɔyɛ adwuma tutumrika ne bepie mo ABA Herbal Clinic na yɛntu wɔ ni yɛ ase no ɛmfama wo debi ya meka kyerɛ sɛ w'ani no hyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ wo ya w'ani no hyɛ aseɛ sɛ ɛpro nso problem nya hyɛ aseɛ sɛ ɛba so pɛ ne wetutu mmirika na ɔde aba bepie mu ɛnso ɛwɔ yɛ na so ɛyɛ wonya bepie mu pɛ w'ani yadeɛ sɛ glaucoma ɛna ɛhaw sɛ cataract ɛna ɛhaw yɛde ndubina ne amban kohini ne abena yɛyam ne te sɛ adusam yɛde ma ɔde kɔ akɔfra aduane na adi na de ahotɔ sonko kra ɛbɛbrɛw ɛbɛkɔ tire ne mu akɔyɛ mu adwuma ɛbɛpepa ntene ne so ɛbɛkɔ mogye ne mu akɔyɛ mu adwuma na apepɛ ne n'akyi na epie wɔ ani ne so na de ahotɔ sonko kra ɛde abrɛw tutumrika na ɛbɛpie mu ɛwɔ ABA Herbal Clinic gye numbers na frɛ ɛyɛ 0541 56 5199 0541 56 5199 and that's 050 281 2161 050 281 2161 and that's 0531 780 651 0531 780 651 now ni ABA Herbal Clinic atwetwe nkomo nti saudi ne glaucoma yade na ɛhaw ɛyɛ ABA na mekan for enso ɛde amount sɛ glaucoma ba betena wani so mfie bebre yade a edi wunya yie papa mesobra na ebepie mu enso wɔ ABA Herbal Clinic obi glaucoma odi echi ache yie papa obi de bia meka sɛ glaucoma ne omu ahodo obi de beye infie du num no de anante oso me glaucoma we de ba me so nyenne ye ka kire me nyenne so metimi ade anante de metimi ade akwe ye nye sa na glaucoma tie sa eye open angle glaucoma no ba obetimi ade infie du num infie du no na de anante na mum okon panyi mmeremu no na osei eni no enso de ma sanse ya glaucoma ni bi oba ya na odumani no nti ono ni de obi so de obebɔ nkaye bon se utifa hyase se pai wo bon se kyese ase de wasom dede gina wasom sa wo de ne cataract te na hawa bra na bepie mo ABA Herbal Clinic na ye ntu ase enso mfama wo de ne ye ta uni ha obia ye be ma ode ade kwa kɔfra aduane adi na afei ebekɔ mogye ne makonna ne de wo mu bia de afiri mu na de ahotɔ sonko kra enso de abrɛw ebekɔ ani na echi akɔye ani na echi adwuma na afei unso ho atimi asisi ho so sanso na sɛ me na wo kase obi wo na ma wo diabetes obi wo pressure obi enso wo stroke but they can catch us say yade miensa we sɛ wo mogye mu nko ade a wo yɛ den wo san benye ne yade miensa mabobo so o mogye mu nko ade a wo yɛ den ene yade ebi bɛka ho ɛno nti sɛ wo diabetes a ebetu diabetes na se ebetu ene yade na se de free wo de ama e de ahotɔ bɛbrɛ yo kwada so adwe na se market ne chipe ne ebutu kwada so adwena se market ne chipe na yebutuo doma hinko nso de yeben apia kubi coastal no Tuesday market one ma do wi kwada ne awada bia ya hafogo so Genesis FM promises so no ma efie de bia ye babie ni adehye FM promises so enti se me no ka senne ade ago so branch na ye adwuma ochina ye be ye adwuma efie de kwakopie mu e wo bebie ni ne mo ochina de enya ade asante mantem ye be ye adwuma ne mo efie da de ye be ye adwuma nti betimi ehia na efie da e wo adwena se market na chi enya ne yade nkwa ne yesa e wo ABA Herbal Clinic emema na muntime mbo adwuma wo mpem no odi na manpower na ye adwuma bra baji bi fakofrako bensuo infections awodo na ha say yeast infection say candida say syphilis gonorrhea ne nyina de bepie mo ye na so ya ye tu ase enso de amount e de ahoto sonko kra na ebebrewo sanso ana say wutie mi nipa dodo no mo no mo bi de premature ejaculation no the boss wa na we jemu mesrɛ so ye be mana sa ha obi we ye hawa bra ne bepie mo ABA Herbal Clinic or diabetes or pressure then you need to say the amount stroke crowd the soft water to challenge or say 21 days or the drone kawa obesha se sa work kan ho keka ho na obeka kan no na na be kire se metwa edroi so a ebe boa me ana se emmoa me bra ne bepie mo ABA Herbal Clinic numbers ni agina frame 0541
56 5199 0541 56 5199 and that's 0531 780 651 0531 780 651 na ABA Herbal Clinic and so etimi atwetwe enkomo ABA de bia so for us so by so ba be boa nipa nti so na ni de so pese ogi edro ni because start using wo said de etie na de ya ho boa de aba nti wo boss charge bia de be say 100 cedis 200 300 400 da o se chemu miensa tuemu baako gi edro ni because start using ne ho said de edro na ho odin sifate na fa ye ahobo afa bra na afi oba na be kire msampa edro ni ye ma wo se anya amfa mo se bia ye nhye ye no oba yen card 50 Ghana cedis so gi a e be check wo sugar de amount sanso ye ofide won so be screen body yade bia wo ma e be ka kire ye ne ho adro ye de beka na afi wakọ na wakọ doctor nti normal procedure ye no wo clinic ye nya no sa pepepe na ABA Herbal ye tie ye nya delivery ye mfa ye ndro ne ma ne esansa age waba diagnose ye hu yade ye ha wo ansa na ye be mu wadro a ya mu wadro e ma ahoto ne nso e de aba nti mfa nje otimo bi wo no mo se bebi a meni ye dro die je se meni ni fra ne sa o me de mensa hye me de me fra manya de amekọ bebi a bia me hyerow tutumrika ne be pie mo ABA Herbal wo de kwakọ fra aduane na adi okoko rice water otom brown nkwan no na wo de yen dro yi fra ne timi akotre nim akoye mu adwuma apepa trenim na de ahoto sonkokra enso e de abro kwada so edwena se market na chipe ne ebutuo kwada so edwena se market na chipe do man yunkun so de ya benya pie ko because on Tuesday market so na ma kwada ne awade bia ya forgo so Genesis FM Promises we fie de bia e be bia ne adehye FM Promises wo ABA Herbal ne ajo so senya mensa wo mu ampa. Okay, so yade ne yade bia de wudru eye ABA aso ye a obebo modiana waye ne kama pa de ma obusia na ye demo ebesie se de ye ka kyeremo no echina da twede mpon ade ye nkwa beche doti ye no mpon so nti ye timi biem ye nyina ye kosum menhia ye kosum ye wura ote kokoso tumfo osei tutu otosum ye nu ye ade to nani na ne mame afimu na afi ye hwe na ye gya no kwan kra nti china ye bekọ na ya kosum ye wura na afi ya hwe se de ya ka no bobodi anse kubeko fie ntem fisa china na nana bekọ akura ye de bekọ baamu na akọpe baabi ama no wada ye nhia se de abrafo ba wonu mu pae no ye nhio ti shedem na ye nhia wo ama unko gina unko hwe unko twadi mfanya hwe abusia damase a ensa enne tv na ye solid efiada bi be guy efiada bi be de etifiada ye beba na ya besomo so pamedi e de Ohemaa Benewaa uhia me kroma from Ohemaa B na je wo so edodo edwatonde no kakra kachiri enonti ye ma eye akosua enti free mu na fe yenko boniba Ohemaa twamitu me nkwe apon abusia edwatonde. If you want it, you're free to come to and you say for some boom round see me dear someone. Me more attention. Lawson Law Care Mixture. Lawson Lemon Capsule. More your bem. More your love. Lawson Law Care Mixture. Lawson Lemon Capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules and didn't feel do what they cronk one and a law care mixture so I pay for a ma woman new for anyone. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind.
Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality.
So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make
your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and whatever.
we are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships,
seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rentals, tour guiding, and all year-round excursions. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad,
internships, seminars, conferences, and what have you. We are here to make your dream a reality. So with our experienced team and professional service, you can travel with ease and peace of mind. Contact us today to learn about our services and start planning your next adventure. Bomba Stores, the joy of tourism. Hello, welcome to Bomba Stores. Are you planning a trip abroad but feel overwhelmed by the visa process? Our services include ground handling, air ticketing and reservation, car rental, tour guiding, and all year-round excursion. Ready for an adventure? With Bomba Stores, explore the world and create memories that last a lifetime. Your journey begins with us. For all your relocation needs, we've got you covered. Be it study abroad, work abroad, internships, seminars, conferences,